Lusfulu tikeri male malu lusfulu no tikeri. Ole auswa ele la ile to 5 minute ile tulai ono male angoto ifo ile lusfu tolu minute te ile tulai valu ile afi. Malo tala na le tamu le so male aswa tayao. So se tasi faisana nonga tupe ile Pacific Finance Limited mai le aso lusfulu 5 November se ia ulia le aso se fulu iwa te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile luse lau 5 sfultala pepa me alofa fa ile se ile Fesoasoani mo tina mapepe, fesoasoani mo faia o siaki i le fale mai, fesoasoani mo sauanga i ainga, fesoasoani mo whanau ua hiu ma le aonga, mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi, www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, Fono for you, o valu selau, tolu ono whaavalu. A umaloa ona piki tamati a onga ile asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. Ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau ile ngangana Samoa. Awane imisia ele whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Isilia mal se lau fale oloa i Samoa e mawhaiona whaanga ile talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tua ile cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa ile www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo risi whaamatalanga vala umaile o lua tasi o valu tolu, lua tolu, po info@pacific40.com. O le Furniture City i le tolu fitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se ti mea awhale, mai le iwa se lau iwa tāla. Afe wha se lau iwa tāla, ma le afe iwa se lau iwa tāla. Maua se tino fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau ai. Whaapea moenga ese. Asili atu ma le afe valu se lau tāla lau whaatau. Ona maua leo lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City i le ono tolu wha, lua fitu 5. Ono tolu wha, lua fitu 5. Tasi 5 amo. Sulmaya olma sina sulngia tuai ita a ofa solo na fa fe pula fi me tu olela angi malu mai le matangi a o tu matangi la upenina ngoto atu la ulupelele Toi
fieva aia Te fieva aia tu Isi o tino Po o feo e ai Te mai tala sio e la mona mai Te fia languna lule Po o feo e ai Te mai tala sio e lo mai O te mana tua lau masani Pe a umana tua fiafi E whaai u i se upua popo ai E te whai mai lava e alofa Alofa tu so o se tasi Po o whea o mai ai le nei lalolani La o whanau pele ino La o to whea lo whani Ya mana tua le tina pele ino O longa mali e umatangi For no utama pelina for to feel the aya to feel the aya too is your tino to my telesio e mona mai to feel on the lonely feel to my telesio e mai to love if I got to love come on no mai the tamana you know vai motoi te moan ni he tonu te tautoi toke lau ai tama toke lau iki ke te waka watoi kai wiki te atua la talia e toku tamana ye you maona o kaon e ki totana manava halo kolomo no haita o te tua loi mato e mi alele ko te tamana i tene o langa te hita e hakalanga atu ki tau kalanga for to my feeling for to if you ever I to I too see you tino to my telesio e mona mai to me see lonely to my telesio e mai tu te takua kakau kai langa kita ko te wanau tu te takua kakau kai langa kita ko te wanau e te alo e vai na ta
Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le au auli mafafonga mua. O na o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Kila nganga fa talvan tui lang mai mo malang fa fonga sa mo I tono ni sila male lalo langi a to. Kila di fo yang woli ma tungo fiola so lulu se fulu male fitu le dei. Ole masino November lua felu fa ma lo fo lang ma lo on sai ya ma no fo ile tele no ma lo le fo no fo ma lo le moi ya ma lo fo ile fai ponna ole dei ya so lu. Ia mai le lancha si va inga nai tinga ina ya te oe ya talo sia ole nana e ala wantu ma wantu sau sang wisi le nge yaso io au se pe pali makala foi le o sai mingi e mawai o le pack and say ia o se fa lawa foi masinga pak io e te ala wantu tau fa mana ia lau ai fua ele rei vai yaso ia vi ala lo fo le tua o tai mai lo tau soi fua malo ni yola tanto te mafuta ile rei vai ngola woli ya wala wala to ino lo to pa ia ma lo o to mabalu ile to tua fa wow ala radio Samoa tasi lima iva tonu a mo polokalame la woli mafunga mo langolongi de malo si ele Galaxy Childcare tolu ona la ona onga amanta I aukilani sautenei ya mo le to ile fa malo mo le fa tangi le pulenga e pe o ye le la to lang sua le ta to tua mai le te mi se o le tu lai fa sunga fua I le aso for raile o le te mi o fanga solo ye le fa toa ale pulenga le Galaxy Childcare e pe o ye ona la lai tolu foi mai a le si tala lo walo ai le ye lir ke si mas be a fa ye to toya vano mo le tau sanga fo ye po le fo tu sanga ona mawan tu le lau hempa o le vaenga tau en tona I silofia ele si tala mua ai le ole aisi mua ile hempa ele ai fa le tonu ai o le foto afa le yaso o vaenga de ye mawafua o le vaenga mua ya ole o ina ia pia onga lo walo ile onga amata po se la le Galaxy Childcare ile tolu se fulu I tula e au noa mase totongi tolu se fulu I tula e au noa mase totongi e ranga tui lea e piki fua matoi mo moni antu lo walo mai lo maota po o lo lawa I au kilani sautenei ya malawaenga lona tolu e mawafua le mea is a free lunch is a free van ya be free tavale e toi free e toi mai tulana e tolu se fulu a le stana la lo walo mo le tausanga fo ye po le de fa unga fo le ni tausanga ai le yo lia le krisi basi o lo winga e mawafua tu lau hempa Ioi, o lono winga la, e le au ngana e aisi I le hempa, ai le I sau le stala. Na pone me mawai oe, ia ua le hempa, ua hembreka. Wamalo antu le futalenga ia titia pe ori ele tau mafutanga, mai le tau na li la, si uli me fo I stingbeli mawantu ia ele ngante lea, o tau sala o le tau e pe ori ia le fultu ia le tasha va e luama niwa folau. Ya ona o lo fa ngas le sunga le wa o le so ya o le mafu ngana wale pa au mai ya la fo wa uma na walwasi yo masano ai yo a la tele le so le dei o lo winga mo to ma lo sil sunga le wa ya tavai ai afa pia le la tele le so le dei o lo winga a la tamisia so to so wai yo le stolo me yo ya ole tau fa I would to tell her even for no mai au se tali and depende mai isto ina o si fale tu ya Miriam ala to po mari ya the wheel on the floor face swinga nga ia to le fit to le po ana nei ole anto tu ai le fionga ya pestali anto severe ya male sunga ya la oli Isaac paunga ile polka la mena ole nga ifo o faiva o te fia fa tala fa to le divine ole won ya mai e sauni From Taylor to my Anchorage, I Alaska. From my ole ko ulu le snow, ya makwama ya. O tofu ile faima umi le temi. E mala mai. A mi se ala le tau to malulu. Fa tala vanti ya fatu tala le ulu. Ole ma fu tambo ye. Ile tato to ile fo I vaing ole aso ma lo le fo ile faiva. Ya ma lo fo ile tangwan tai. I dai bel pone Australia yoe. Ka fia va ai enga ka sa mo ngai mele pongi le masin oi le masino januar ya nga
Au sange siosi malole fa malosi le uso ya fish. Te mau tō malawa, te māma tira mā tua au auna pa ia le tua, le malosi o le ruu. Io e o a where pā ki ko ofisa. Ia polo ko social club, ia polo ko medical club, ia polo ko Zumba club, ia polo ko Suekala club. E wala wangi a me se wala auria, oa iai o ko. A whai e leise o wala auria i pāti o le whai ngole rei tausanga. Matua i wha maupo mai le nofo i le whani. Eo e, alua o ia e kīlau la au, kīlau si pika, ma e pese whaasanga le tūtua oi. Yo langa e papa u, e tau fono lo ui e afu, si o ufale o tau patu patu, wale i lalo utino i le namu, ai o te usulava ma le fia fia, tali ilangi ai o so manuia, o tale ni lava mea uma, e mai le atua, o tale ni lava mea uma, e mai le atua. Te wha atu i le a onga, e whai uma e tamaiti o uponga, i le uli uli o si o upau, ma o uwai e papala i le namu, o alofi vai ma fia fia, o se e vai o te lenga a fatia, si o ulu e momo e tutasi, le moa moa o le whai, si o le moa moa o le whai. Wale au au tau mawhainga, i se a o ngai a pia, wai ulawa i le kolisi masani, le maumanga sasa le tonga whai, o le sapelu lava o si a upeni, Masia upea tau ato ato, le ie la sao iuta, e tusi ai o le lafo, le ie la sao iuta, e tusi ai o le lafo. Tau le fetaui, i le fufusi o si o uofu ae, ae le ai oni o se vae, si o umiti a futau le ofi, o sili ai o na oti, si o umiti a futau le ofi, o sili ai o na oti. Popole vale lo uma fau fau, o se panga ai o le au, atu atu vale o si o uloto, o tau o so ai o le moe tolo, la uma lo me aunga, e su e ai se ava, la uma lo me aunga, e su e ai se ava.
le whawhiwhenga mai a Vance pai lante mantau manti na wa whitonu le se fulurua i le rivaengo le awauli. Joe whatala whantua i le polokala mea o le awauli mawhunga mua ia. Joe pe a whai. O le whantua ki mai lau le tio. Ia ki mai lau YouTube o lau Facebook fo i le rivaengo le aso whatala whantua i. Pa anga umala wala tātou wala leo ia mala tātou polokala me i le rivaengo le aso lulu. Le aso le tupu nei ni siu tutua. Ya marisi fo au nanga ai o sa ika ko ia kai luva ia so makom ni te o fa be o so le wo mi ke le luva ia so vai ai fo inis e tai ma sina fa to a ma o la tu tongi o le 1 million nga le ye ni e va le ngo ye le va nga le fa ngola ko ya ai tai ma sina o mo lo no e fa se fulu ma le lua na mo le tu tongi tu tonu o le tu sanga. Ya ai sa foi la le tong soli eu ka manga ka ki fia fa wo a foi le ye wa pe yo masano pe ongo e o nga ye kongo la ko kom fa malo to ya to ya o le follow inga le menga ka o le pe I to tonu o le masina ya am tanto ye tai ve yeso ya lu male ato ya fa malo antum fa tana va tu ya la lau to fa pepe tuli no noa temporanta vita eva before ia muli ang telesera puni Joseph ale ma to bida in Brisbane Australia la ua po o laua sia sanga ya mi se uso ya McDonald le manupio o fe ngo inga ra ka mai ya McDonald la ngai o so ku foi kongo le McDonald le fa kali le ok ia le fulanga mon me o sao ia la kulona ia no mal pepo le ok polisi ki foi le ok fa pianga ia wo manga ko fa ka ia mo le sao so yo los fulka sanga I kongo ngisila fa ka a e sao tali ai le a ko foi se dimos fulkar so tambaya solomona le asi va ia fuala yo va ia fuala me no fo mau ina I Australia o toi sau ni ngisila o le manu lulta oi malisile I lunga I talo fa tu dai sini ya le mafuto mai ia vi mora au kuso malo ali le fa malo le on sai le uso ya pastor Carl Skelton ya mo to mala fa mafuto mai le rivaengo le malo la vale tama ta ya malo fo le fa malo si tute ma fa valo filima e le tala fa no fa tawa ile taya ona leila o le tala nei na sau le pōna pōma ia tau nai Queen Selani Australia. O le tala wha nono, o lo wha ampelo de wha unu tala ina, o se teini titi lua tau sanga le matua. Wha ampelea o na maua, ua maliu o ia, I to tonu o se ta vale. Sa paka I nai se no whanga I Australia I nai Queen Selani. Whamai o le nei titi lua tau sanga le matua, sa wha ampelea o na maua tu to tonu o se ta vale. Sa paka I se ka paka ale Regional Council ina e le tu I mātu o Queen Selani. Na maua tu o ia ua le manava pe ua matapongia o ia talo fai. A whai o nei I le whale le temine I lau lua tau sanga foi lele. Alua tu matua I fusi mai. Mo e whai antu iai. O te alo whai antu oi pepe. A wale so o ngā pō. Ma wale so o ngā whai ato minti laiti. O le whamatalanga I pe o no whaitau antu ai nei. O le number 1 tu le teni titi ua matapongi e tono le ta'vale lua tu sanga. Ma ele I mawhai ele au so swani mua. O na toi whaatei sia teni titi. Whamele whamatalanga. Number 1 tu le teni titi. E fallinga mai na o ia sa iai tonu o le ta'vale. Ia mai o ona mātua. Ele iai le ta'vale. I le teimi lea na maua tuai. Sia alu toto. E pei ona lipotia mai ai lea Superintendent Mick Searle. E pei ona I ta wale le autostala I lea so nafi. Na tau mawhai antu I le au so soani momua e whampelea ona whaate I sia teini titi. Ia pei te iane. Na ma liu lava o ia I le teimina awina tuai I le whalemai. Whaamaisela ngā le tuai a inga woma e masani. Ia mai o le fisili tele lea a tono nei te fisili e le divaengo lea wauli. Ia a tono fo e fisili ai tātou umai nisi o tein. E mesi lava pe antula I mai ia whaafitau li whaapeni. O whea le mea sa iei mātua. Whaape whea ona whaatamala mātua.
Ile tūlanga i pe o le iai le mau e o le soifu o le rei fo i alo le toto. Pe o le iai fo i nisi o whaafi tauli, ia mari mata upu whape o lela vau te mana tua. Ia se tasi o te maita i fo ma. Le na ngalo fo ila na tama. I to tonu o le ta vale i tono New Zealand tau sanga o mawai e whape fo i nai Australia o tilo. E tupu lava i to tonu o le tele o aturu. I le whamtalanga le pe o le ta ua mai i whamai e whaitau i tūla. E le i ai mātua i le no whangale i le ta vale. Ea mai o lea uanga i antula le ainga e fiso soani leo leo. I le whaatautainga leo le su enga. I le mafuanga. Nā la iona tuu na o le nei alu alu toto po le tengtiti lua tausanga. I to tonu o le ta vale ua mafua iona matapongia. Mamaliwa i oia i le taunu antu i le whalemai. I le wha awa wina lao su enga. E le o maua mai ai i. Ia se ia ufai tau wha le le antu i aima o wa ai antu pe i ai. E le o maua mai i le atoanga o le mafuanga. Nā lai o na le vave o mātua nei. E siaki le ta vale. Lea e iai le tamaititi. Wa mai le wha mtala ngā leo leo. I le wha tilonga o le lantu su enga. E tele ni vaenga o loo tilo iai. Ia le lantu su enga. Ai o le vaenga mua la vai whaatino. Mua tamu whai e la veai. Ia ua le mawhai. Ua ma liu lava le tintiti nei lua tausanga i le tu i mātua Queenselani. Lua o le wha mai senga i a inga o wo mai masani. O mta upu whapene. E vave lava leo so tātou. I le mea fo i le tā ua o le wha amsino atu. Ioi. E vave tele leo so tātou. E tusi lima. E vave tele le a nga i o tātou. E wha mai o le ngi marangi. Ai pangalea. Ioi. Ai pangalea. E le o sau se wha matalanga. I le mafua anga tonu. Mai mātua o le nei anu alu toto. I le mafua anga nā le iona lantu ua oia. I to tonu o le taavale. Mose taimi umi. Ya. O ila toula lea e pei o na a fia tele i le mataupulea. O lo o wha apea mai ai. E le ngatai mātua o si tene titi lea e lua tau sanga le matua. Ai wha apea foi. I la tau lea na maua ina le tino maliu o le neite le titi polo na tino tono le taavale. Ai maise ai lava. I la tau le au sosoni mua. Lea na anga iatu. Mantau mawhai. E la vea ina lona ola. O le sina me tele na ngalo ia tātou. O le sina me makua ngalo ia i tātou. Ia oa afianga malangona. O ila tau ia ngalo lue. I nei ngalo wenga. E faisi whaingata. E ala na uwhai atu e whaingata. Ia ona e le te ona wha amtala ina i tātou. Lea e ngalo lue ina i ngalo wenga nei. Ia whita ma wha whita uli. O le mawhau wha. E whita ia ima i tātou. I lea aso ma lea fo yaso. Ioi, a whai o rei eisau tama o lo ngarua i il to inga ngā luenga lea. A whai e te wai atu na o le ala mai lawa ilu ngālu nofo. Ala mai lawa ilu ngālu tūtui whafo. O lono winga. O le mawhtianga na o lo whianga ima i lātou. Ona, o mata upu whapene. Ioi, e leo su tūlanga whaingo fi. O le mawhuanga le da. Ia e au ngā ia tātou tālo sanga. E au ngā ai le tātou whasoa. E au ngā ai ia le tātou whituwhai. Ina ia mawhai. O na tuu mā ina. Ia mawhatianga o le mawhauwha. O lo whiangai ma i lātou o lo whiangai ma pūpuanga. Toi wha mai se antua i le ngā ngole tua i a inga o mei ma sani. Ia mara tua tātou nei New Zealand ma Australia. So se turuku le kutau ma whanawhana. Awane ngā lota mai ti le tāwali. Fai ama ave a mai alo siaki. Ai am fai fon tu le fale. E tu le fale le fana. Falling mai o lo tausa il sina tupe mo sana me ai. Oi se talofa isi me alu toto. E ai ni o na wo. Le lo fo sona ina. Saluto na matua vai le se ai nga o la fia o le lo fauangia o le tofi mai le atua o le whanau ua
o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. O se vaaiga matua e whai mawha manatu o te tupe e mato e whangu o loo tupe a lava iasa whai so e ofo ai pea o le loto vai lau whanau le olo na mai le atua lolu mana i le na ini aso olo o mua mua sau tua na matua mai le o le whanau o le manui a le na mo aso asau se ainga o la fia fia o le alofa uangiangia o le tofi mai le atua o le whanau. Le tingni le moto es full mo no midu tona tale o le tula e tasi su fong mali o le sunga ya sekeli ya ma siodalo ya velani sekeli ya maluta to fa madan tuna mo ta o toma tua po ta toma tua e va ya ne le fa da fa mo le lava e vivila nganga o le fu mo le ta tua vano e pe o le yai le tutua le fionga le no le yangal valbana tangal valbana le li pule o le tutua maleo dangale ale jima ho se oros mo le finga pe alo fo masi o le wa am toli e le verso mulmuli de o le masino november va jalvan tungal balmana malo le fo le fiva e malo fo le sai wa tanto o lia e le aso le tupu le dinga yas Alo fa tai fa pena foi ona fa fe loim fa alo fa tu ile ava mal fa alo ila talanga te umanu nei foi tu la aso ila ila tua le nga tele o le tautua fo le tato radio Samoa malo lava le ngalo lue malo fo ile tautua tu no e fa pena foi fa fo ta po Samoa si o tu pele malo lava fo lau malo sui ko mantia malo fo le langi ma tato fa alo fa lava fa po di inga le ri tato auriel nei aso pena ta o le aso tupu ia wa o asuma la va aso tupu pe mo fu le lancha anga o le finga wenga le na tu li tu tie tu te filo ya io no we got e sa tie o suile le metu el tato ofisa ta ya le anga nai fianga ye fo I man le talinga suo le awoli ya mo ia so fi ngalo na manto ai ulianto ya ai to ya lo ile fa mo wino le tomo tanga ya mo finga malo lo ngam vai engol dias ya ole tulanga lava masanyai o foi vai tau fa tai se manu mo le avanoa mas foi fa fonga sa mo lo wasu pele le nei tula wo foi le vai tai mi o tatu finga mal finga me alofa la tamai Christmas ma tsong fo ai o te fa tai ai inga ia e tu sa to lua inga ia no mai sa o lava lo fa tu mo la to applications o le si o lo fatali o le si o le fa tu mo terminei ai sa o mai lava tu mai le la tu fanonga la to e mana o mia se le di mantua le wa tatu fa salonga
tolu afe tātou whainga mea lufa o le Christmasi ma le tausanga fou, ai e le mawhaina o lua ni a tātou promotions, e leo mana o mia lai lātou se discount, e leo mana o mia lātou se sivaenga, a o leo mana o mia se leni, i o lo iei ma le tūlanga o lo tausanga mai pe mpaina wha tuatu teisi lunga le tupi o leo mana o mia i lātou o whanga whale ainga, i o vaenga na e matango fie le tātou whāsoa, ma manino le leilo fina ngalo au whaia tātou application o te whātai ai a inga nei. I lo le tūlanga fo ile se o manu mai whawhaonga le tātou atunu e o atu umona talia le tātou tausanga. Ai to e sau le tausanga i tua whapea mai e pe mwhaia vantu e whapoposi si vaenga a se o manu. E le lei lava le longo le lei mai le taimi o lo whaia le tātou applications ai le vetua po i finance. Ina ia mawhaio na maua lo whanoo pātino ina le lo whanonga i le ngalwenga whātino o pēna ngālu rua iela au whangarwenga. Paenga nei ia manino le lei o le tātou tāpale le trade-in o lau lava tupe o lo whapena na trade, o lau lava nā tupe tuatu i loa au le trade-in for cash, a pe a whapea talia le tātou tausanga i lunga o ia inga pe o na iai e leise tātou discount, e le inga tātou loans o tutongia, ma mea paenga whapena o lo na winga la o lo tuatu sa o lava ia te oe le tino i tupe o lau trade, patase ma le tātou tolu afe, a whaila sfuru afe le trade-in o lo iai, malau tolu afe leo le tātou whainga mea lo patusa le sfuru tolu afe le tupe tuatu e loa au. Ia te oe le pule whaitalia pe tu ilunga o le tātou whaptawa inga fisiwa ngā tupe ia ai le ai ia o le afa apena na te whafo ia tu lava i loa au. Ina ia manino le vaenga na. Ai a whai o ia le tūlanga o lo oe mana o i tatongi au ai tālafu, o iai la tūlanga fo ila tūpata singa o ai tālafu, a whai o le talia ina mai le finance le vaenga. Ona o sani la i le tongi tātou ai tālafu, o le afe tūna inga le tātou tūpelo iai, e te le mawhaina ia ngā wha uma i le toi ave o lau tōlu afe ina ia manino le lei peino whaptaia a inga ia na ngā imane le tai au, tau noa sao mai lava, la tō mana o mia se leni, e leo mana o mia se discount, o le lātou trade for, o lo mana o mia le ave le lātou tūpe o no le lātou whale lawe. Paenga nai te tau ona manino, teimi o tātou sota inga, mala au whainga wenga, ia me se fo teimi te suma mali o mai lo ofisa tātou te whātau tau noa. Tulanga patasinga wai tālafu, whaiga fua o le sene vaenga umana, o lo tu mau umana vaenga uma, i lalo o inga pe o na wha maala malamatu. Tele na una ia tātou tāwali fau, brand new cars al Mahindra pe o na ia tātou XUV 700, tātou Scorpio, o nei tāwali uma lava, o tātou tāwali fau, ia o iai lava le sosoni ia tātou tāwali fau pe na ile lua afe na ofai lava le amatanga, tu mau lava le lua afe na ia tātou brand new cars. O le tele o tātou tāwale uma vaenga pena whafonga iai o lo oa tula vai lunga le whaafi te sosani mo oe ai le leina manino mea uma suma maliu mai le lua balu Atkinson Avenue i ne o tau pe te wala au mai fo le telefoni o le o balu se lau Chimana Meritasi o balu se lau whaono lua tasi le tātou telefoni wala au fua tua tusi le nau o mantu atu le ngatai leo tātou telefoni lava le ofisa o le o iwa o le o iwa lua fitu o wha o lua fitu, o iwa lua fitu o wha o lua fitu, e te whatatala no mai ai la au whainga wenga. Nisi whatalanga, le pelo anga i atu tātou whenua, e pe te wala au mai fo ia te au i le tātou o lua tasi, 5 wha balu o no wha 5, o lua tasi, 5 wha balu o no wha 5, e la o telefoni te avea ina i so te taimi lava e te whina ngā loai tā te whenua. Al taimi nei, whaptai tele lava i lau whatalinga, mo le tātou tātou le abato fo le nei aso fa mana tuatu le weekend au wane ngalo ia te oe ta pena ina e lau maftanga ale Monthly Orleans sa ina selini masani ai au wafo i le fata fao ino alum whanau i le taimi o aso fia e la whaia lea i le tātou fia night club e ina i papatu se toe i le aso tona inei tātou whelo ina ma le whaloalo soifua. Soifua ma ia manuia le whianga le anori i le ni pule o le tautua ma le au ondanga lea ale Jean ma le hose orus i dai le lua valu Atkinson Avenue i o Tahuhu e sa ili iso sa ma tua na wa amatofi ngā mea alofa ya o le kirisi masi vave iai ni te wa i tuai ya ona emisi ai leo le vao le wato iwa miru ton talo le tulai tasi tala tasi o tātou talama ia se ulu malau leifi o le nifo ia so lolo tala vantu leo so ia sene kuanta sene e le nganta fo i lea fa malo tua ia Triple M fa mausili oi mo le zile i lunga i whaamelea a risi o lea e momoli mai alo whaange New Zealand
mai I vaoala I Samoa o tang o mai ka ia ke ko o tau fio lolo winga le tau le riva tau ya le a fe o le timu ma se le wala fe mali ia o to sa io wale la vai ngare ngi ma uskali ala fo ku pat io o ci foi che mi ala fo ku le pat foi le su ye ele ia le ka ba ia nga foi le vai nga ko foi ye ala ko fi di ma ke Jalma tu kilani sifo po kilani tu tonu le ma tu mai Dr. Mangele jelo la tu ma foi na inu na fala ia to ai manga senga selo fai fo va i se o ko ngi ke mo ki ngai fo mai fa moli Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ponga tato por kalame o le lutau mo oe ia alo maia is fa ponga ne o tato por kalama fi fa tau ina le mare ko fa alon fa pos fu maleiva mare ko fa alon fa pos fu maleiva mai tala le vangaria mare ko ale loto popole me o le nei lo langi male pepelo le o male tu ina na unisi me o tu to tonu le loto o fitina ina ai le upu ona le fu mai lava lea. But they start worrying about the needs of this life. They are fooled by the desire to get rich and to have all kinds of other things. The message get choked out and they never produce anything. Ola utu or fa malo si moe. A vesel popole. Ai ia e fa moe moe le tua. Ola fa tauto no fa ia e su de ka voi le lulu saiko. O lulu isi ko ulu la wala, lulu isi ko ulu le mea, o yele va kui, o lulu isi ko ulu lunga le papa. Ai lulu isi ko ulu lunga le ele. O le ala o le fakula le e tautala e tau le famalos. O le fakunga pa u lunga mea ila au kui. O le ala u fe mai o fe kinga inga ile upu, fe kinga ina ile upu, o na le fua mai lava lea. O wa vele kele o la au kui. Ua kao mia ile o la le upu. O le si la mea le o le ua kao mia ile upu. O peise la au kui. O le pepelo. Ma le popole. O le loko popole I mea o le ngeila rolang. Ma le pepelo o le oa. Kusa e a velo popole I mea o le kausinga le ainga. Ma le au nganga I le ngu ma le malo. Ka umai le maliu, o le reunion, o le fai poiponga, ia o mea onga ka maiki, o lau au onga lu. O pewa e le ka kalo ai, o le fai kau hei lau kuspa ia. Pewa e stress ai, o le lopo lan me la fa mumua, le ai. Mai, take one step at a time. Fai maa lia lau sa vali, fai maa lia lau la, por ale maua lunga le mangua, e ke oa iai. Pe a fai mari o le winga la kala prioritize lau kaimi manage le lau pakeki inga ia aua nge ia vele kele o meo o kukupu I kongo le ngu la inga male kalesia e fale kongo le lua va malo ko lua malo fanga ai mise o ya ia o le iso kaimi ka kalo le iso kaimi anga pongi o le fia lu le no le ala fe mai o le loto popole meo le la rangi male pepelo le o Male tu ina nau nisi mea, me voi e tisaya, eu kako loko ko ke fia peio ai. O le lui la mo tātou le asura nei. Ave ese le popole, aia, tali tonu ma wha moe le tua. Worry less and trust God more. Wha manuia le tua lo loto le neso.
kilo na sai fo fonga mo ia fa talo fa fo le nei o le tunu o man fa fonga mai ia mo telefon mo le tio Samoa ia o kilo ni nei tala tumo to tele atu to mai tanga Samoa to fear paper mi jasu po le vaping in New Zealand lapta ia saina in New Zealand mai la wa le okas ta longa ia le fa mo ngo New Zealand o le ia le Oceana i lalo fa plenga fo le langi o la va vai on fa to mo ia fa fonga ia fa lo telino ni tala e retono New Zealand to tele atu to mai tanga maurulunga e le tango fia ia pai paso miki ia por vaping a tu plana Pasifika e to tele atu lo fa o na fetoi mo le la fo io nei pai paso e ma fuli to mai tanga Samoa por fa lingo ngona por survey le ulo pai paso tu plana tele vo New Zealand sa fa tino ina le fa vai o le mai sela ma le fa ma o le mama por Ashma and Respiratory Foundation sa su ele si ma su tasi a fetol se lo to mai ja o to sanga fitu e o to mai to sanga tolu sa mawai o le awa te lengo fatulanga no le vaping i to mai to sanga iva e o to mai to sanga te forma tolu e tele se to lopo ia mai le luas fu no te simale no pasene sa ia e le luafe ma lo fukasti e se forma le lua te simale lo pasene e le luafe ma le tolu luas fu no pasene to mai to sanga tolu o ripotia fo le ulo lo pepasu i le fitu aso o tona e foi numero fa aluina mai i le se forma le lua te simale no pasene i le lua te sanga i matu Tala noina por kalama le Pacific Morning. Sa faali ai le officer senior fa vai le mai selam fa ma i le mama le te tia haring. O te mai tia ngama tu atu. Ai patino le te mai tu Pasifika o lo a afia i le fa le tonu. Ai ta wai a fa tu se te mai tia ngama papalangi ma Maori. E fa luina foi numero foringa mai sa vaping ai e pesa tang fia pe pasu miki. E te mai tu Pasifika e tonu le situaso o tonai. Ai o maulunga tele te mai Samoa e se formula no pasene le vai ngo te mai kia o ngai lona lua ai te mai te pito to tele atu ila to e ulo pai pasu pa dia haring oni fa to sino ni o ongo mo mia faia mo ia vai ngo te mai o no tongi o pasi mo fo afio fa to si ti ro tono le tunu a to e matanga ngo fela wa inga wa ta pa ia for fa tono taulanga ina ia taula ia si tanga te moa ta awinatu ele waka kotahi pole NCTA ini tusi i pulenga falo to fale ma pulenga fela wa inga ta pa ina ni se tiola to sea ba nga tu pe ola fa inga ato mo tu pe falo e o foi na fela wa inga mo talo tele e ese mai ai tu per tongi i taulanga e po rates o fa tu penga mai malo o le te fono fela wa inga fono fa tono le taulanga o Wellington Thomas Nash tai falia le au sio le tau ingo fa to toina mo le lo moa o le mo mi ai le si tio tongi o pase se ile pitse forma tasi persene ile tau sang phone te tulanga o matua fe tena ia ma le memo mi ina o le tau ngafa le mar fa bla le tau tau so fanga o le winga o te tafewa ia Wellington fa alu se fulu tala ile aso i pase se le met link o la city ne ile se forma fe tu tala ile aso i tu tongi fou o le ai o le ampaso sa ina New Zealand o yala pata ia New Zealand i se tūlanga le mori e iai whainga wha por kiki pe a whai a wai New Zealand ili marienga ale okas o le la pata inga mai a Wang Xiaolong sa i whailo ai i le isi vaenga o le por kalame o whaatala tananoanga magai an Espina o le reitio New Zealand le tātou talangi a Xiaolong i a tua inga i whaawila vea wha por kiki o le whai unga New Zealand a wai marienga ale okas o le amanino mai ai le ia se a fianga le manuia mo so tanga o New Zealand saina e beno pari ai le li ampaso saina i le lo tele fa tele no anga le proclame le todos full with guy on Espina sa failo ai e Dr. Wang o na tungalunga winga le fianga inga mo pui puinga le va America Britania ma Australia le oilo ai on Okas pa dia le ampasa o le Okas e au fiai ma vaenga mo au pengo nuclear ma ile tunu e iai au pengo nuclear e avia tunu kele aini au pengo nuclear mo se te moa ma ia ta wai a faia fa tanga le tulanga e faia o le alanga ini facility tunga e winga i le tau le leo pulenga o le whengainga o le tau fia lo le fatupula i o nuclear po le non-proliferation treaty o le usila o valaulia e a wai le vaenga o le marianga le okas o ilo ai o le poutulua pila 2 le tau la iai le pefasoa i o wala fa teknologi fa fita e le au fia ini nuclear o le marianga o le arimata ina ai se tūlanga o whiwai vai inga tele pa tau tutunga po le o atu fo ini fitena inga ma o atu ai se tau e bena whaadi ai e wang
ia ta wai o le awa o New Zealand ile maliang o fai unga le na New Zealand faia ai ela to te talo sia e a tilo New Zealand ia na fai unga tawa uma faia e a ona tilo e me tawa ia ela to mo vai te omi ma se tulanga e ele pui nga fai tulangi ma fianga o le ai ele to tanga i le vasenga ma New Zealand sitting here winga se tulanga afia ia e vanga tau tama inga pe fai a wai New Zealand ile poutu lua ale okus asa tari wang e manino mai o le ai se afianga ile rumanai ile maftanga saina lo ave ma tunu no mertasi fatu inga marisila e ala yana oloa tau fatanga olo fai so nga pule ngo malanga inga mo to fiti le mata upuri tanga te fai nga lu nga to valu mai Bangladesh sa social esela matanga or masin nei se company fa engineer fa alo to fale le CR engineering olo tapa in so sone tang talo keli olo sa ilio ye tanga te po fe o yai o ye tanga te sa awinatu ilalo pe mita fai nga luenga sa fa ese fa ringa fa ala wai tele le company la smole ono masina ne November fa ilo ai le so la anga tang te fai nga luenga wali puti ai le ilo ala tanga luenga o fe malanga inga le mata upu ma olo fa yai su spenga wa faria ni potia malo o fatasimo dinama tamata ile UN Women Report o le ta telo fatu bevesifa o lima ma mionga fa ngari ili putia e faye dinama tamata ela to lava te tolua ai popa anga sa faye de tonu te pulmane lu masino bavai e tor se full percent e faye ya tunu melensia wa fa amatuina de fala tonga mo tamata e makina malo o fatasi ile ripoti ile nga so nga o yai mo le nga iluma fainga tusa mar pa mar sianga mo tinama tamatai o le ali poti o le longoina le o le ilo nga fa tulangi mo nga yo nga fa tino le for flanga the Beijing Declaration and Platform for Action o le BP fa a ile masina name o le BP fa a sa va tamai le update talo ibis mo le lima ile conference no fa le rolangi itinama tamatai e piona ka vai vai nga suma le lua tungalunga au fiam tinam tama tai marmativa a onga mo fata tinga mo tinam tama tai le pao tinam tama tai malenga wifi ngo fai ole ali poti sata wifi pe ile turanya le China ile afia inu sila Australia ole tatelo li poti fatu bevesifa ole mama miongo fa ngani fa tinam tama tai e ola to te lo ma pa anga tuma lo ma sino mo bai tors for percent ya di mai tu numero sia luas puluh persen mo tu Micronesia, ase puluh lima persen ya tu no Polynesia. Ori ta tele ne fa tu vesi le olanga ato fa mawinai le mawaru ngatu ya tu no Melanesia le 5% so tu ai ma tu no Micronesia il fa 5% atu no Polynesia tos 5% asia i sauti le tos mreima 5% luas 5% ya se sepo Australia Malaysia il luas ma tolum persen e talonga wa ia fa mo fa plenga ni sila ore ia yon fa mai o China ida lo fa malu fa plenga fo le rangi ole ama fa yon fa tamo istemi vale ore fa plenga le rangi sa fa lo teleina ile lua fe male lo futolu e lima sima le lima ona suya wai ba o tilo fa tumo vano o iai sa le fa tumuina le stotio fa plenga fa va malo le ai o toya mana ina komita ro impeka fa va malo o le mana i fai pelenga ro impeka o fa wawa na le mautonu e komita le impeka fa va malo e fa yala to fa ingole to sanga po e winga ile awa yo fai pelenga i ro impeka o le wa fa mare ro futbalu i Los Angeles i America o fai pelenga o afia le por kalame sa to fa e pitu ya inga mo talonga malo le ta pelenga Britania o le wa fa mare ro fuano le fa e Glasgow e na o le lima tunu o ya nei i lalo o China tonu le fai pelenga le rangi Australia, New Zealand, Fiji, French, Polynesia, Tuvalu. Faria fai pelenga New Zealand. Wa mai ona fa mautoia fa vai fo. Monitar sangaina fa vai Oceania mais motor Pacifica and now know our wine. Es por fitu ya tunu e fa la tongo fai pelenga ile tulangi ale Oceania. E si mo ono ya tama fusto New Zealand sa to vali ta mo sango fai pelenga le rulangi la los mali to sanga ma toa e America le to sanga nei tolu pina apa mea sa manu malo ai. O se tamata alo na kapili wa mori nei tua inga lo na tuio se tamata alo risiau au fa solo fa talo fanga tamata alo au lua ila mai au se talonga au sinia i Taranaki o le tamata alo le au coastal rugby sa polo i lungo mutia ma wina to e fa mai e le tava e fa mai fina o tua i le sumuina tamata alo klapu al Sportswood United o le vevesi sa tua i le mai
Ina o mai ona fa ile lo pori talonga ta pa Malaya Yarrow Stadium in New Plymouth ya Uni. Ole so nafi sa fa mauni ya leo. O se tamo sai se ne tu sa matua inga fa o lima mo te ya nei mamolianga. O le fa manu olia ma mafo fo winan. O le kala nei tu la lo ai inga ma la tu lai fa mstong fa tu malo in New Plymouth ya January to some fo. Tari po ti ai to nei o le tamatalo sa fa sa malu o mai mo le iva vai aso. O le ofisa sili o le uni la kapia taranaki Mike Santo te tonu. O le tamatalo sa la vea sa ia lava na ia tuina tuai fa olima i leo. Ia maltaro tanu mo le fa mo mo Joseph au kusa swali e fa mai ai no la no luai ta msanga mo le wala pieces ko langa le. Ili ta longa ma ai lani fa e wala vasune o lo tu langa le mai lava. Na ua mo se tala le mai lo na fianga sa fia ile ta longa masko te lani. E fa te ia sa alo feeling nga wo lo lima pe sa ia la ngulunga ono sa pu e malosi sa la vele kapteni Scottilani sione tu plot with the time. O le pu e sa i ua nei o ia le tanga sa tele ja fianga. Ina ua ave fafo mana manatu o ngau le te pulima. Ai le mai ai o nei li poti mo moa sa iai wa ngi nei o le tau le lusu ma testu sanga i o ngau le lima ai ua na o singa ngase ma le kinga. O ia talo sia o le ato tole ma losi mo le lo lima mo le talo fai tau le muri o le malanga ta amilo le wallapis i le fai ungo le vasonei o le ata alai. Ia tala na le yaso i ai le fia fia tangauma so i fuia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's not about the present, it's not about the food, and it's about the family time, and that is Christmas time. And I'm a lover, beautiful time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all of my beauty Samoana. And I'm a lover, time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. At Christmas time we celebrate the birth of the Son of God to come to earth. Our Savior, Lord, only one Messiah, the King of Kings who lift us higher. Ya pepe se fir Italia, oh yeah. Ole tupula balena ya balo. And nami lava. Beautiful time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. And nami lava. Time, a pretty time, Merry Christmas, everyone, and also all over my beauty Samoana. Esa AI ilenga pulai mai singa kongo. Sia le fam umang. Everybody say hey hey ho. That is Christmas is here. Samo uma if fear. Oh my God, upa pakia le fam mai ole ka komisia. Party time say che che. Fam out my everything. Bring your loved ones and another one. We're having a lot of fun. Lele kwa fafi fia o kamai Pacific land malo au kasi Wow, dia mai likim simas Fafi lo ayat ile ni wheel. Let me hear you say cheer. Love you waiting for Christmas tia. Then yo I nga fia. Can't you hear the sleigh bells ringing? Can't you hear the children singing? Reindeer up so high, and that is Christmas time. And nami lava,
Super Bali now, Small Man, Malay Pacific Land Band, you let Holy Merry Christmas, Samoa. Ja, maar we willen Christmas Maseria, ili umaso November, filo ya to December. Yeah, but why not? Why not is just because of the shalalala. Jalvantia lo sida anti intervise officer. Alle mau to me mala inga dai ma ngile ngatilia. O Agnes Maleaingo lema futa mai I Kansas City na I America e malo va tele ma futa mai na ya Mariners malau tu loma lema futa mai na Kansas City ola foi Kansas Chiefs luto ole na champini to sangale ja va tele ma futa mai fa mai ola fa ngola va so ne ola he Thanksgiving weekend ole sauni o wa le to lo ina so le nei masina ile aso to na lo no inga sto na tanto New Zealand ja let's freely dai o I America lang fa yes go behind ona sa mo moale ile aso sa so ile aso mo bona la masina o te sema tanwa itala le antoa se malu ye po se malu ma no so I fu no mera mo fiso ja my Salt Lake City America I da Utah ma lo le fa ya ma lo fu ile fa ma lo si fo I fa manu ja wa meligi ja wo ja fa te to le sunga ja se uli mala le fi mo ta tu tala I pio fa funga ile tro ile ta le tas a fina emisia ja o kri lo fo po fen menga ga ya nga ela ku ke finga wen a wo te misia le to ya udan tu tala ma ja se uli pe anta le lua ile a wo le nei quindi selani Australia le ma Michael Schuster yo wa ave fola o ko inga fola o el mo ala vetimile dei o faingo fie ia le tele o fainga fa tonga e fa nga ai lunga o le internet ia po lunga foi o le social media ai vo le ting ai vo ile au fa yo e vo me au fa le nga mea le lunga o nei mea o le marketi lunga o le social media e ila le mata upu lena tula mai I nei New Zealand o lena ta ua mai ai ia le whaafi tauli sa whapea leo na tula mai le pōna pō e tu sa leo le lua se fulu mirute e te ai le a fo le iwa I le pōna pō o lena loka I nai e leo ia se ali o lena alu atu na te whaatau e se inatu lana ta vale I se tangata o lena mana o I le nata vale I lunga o le marketplace ia po le marketi le al Facebook le whaatau wai so se tu ainga o loa o le bena tupu o lena tupu mai I nai fea I takanini yoi au kilani sau today I le pō le ana pō ia mai makau kia fo ia koe ngā me whapingi whamai o lena maalilia le to lua lea o le tangata whaatau ma le tangata ana le o loa e whiloa I le pō na pō I le whaatau ina e se antu leo le taavale ia po le whaatau mai leo le taavale I lunga o le marketi lea le Facebook I le whaangasolongai la o wai tauna siaki le taavale Yo, o le sinawa inga tāua tauna e sila fia. E le whapeke arua kura e vai e kura vani o le kāmare. O, maa ngaia. Manatua. E se lo vai le tāwale le pō. Wala e pongsak. E se fo I lau sila. I le tāwale. I le teimila le sulu mai e le la. Yo, a wai I tāwale. E ke le iloa kungi o mo le pō. E na tua I fafole la I le mutintinio le la I le au. E kasi alama o si e ke vai e ku kolungai omo. Yo mangai ka inga se fa yo na to su yele o ma fa mai o lena malili le to lua le I le tangwe fa tau e se mai yele ta vale e pe o sa no yele sunga I le sa tini sini ya mino li e pe ta e le umia ai lo masinga fe se inga le vale fa mai I le taimi a o fa nga yo yele fa tau inga le nei Yana yele fa vitau na tula mai fa mai ole ali ile na wantu male ta vale fa ta watu ole na tuwa ye fa pe na ia tango ma se ia ne ilunga se me pe umala vo se fana yo na ia se ia ne e le uta wa mai po olangkanga po olanga ako po ka vale po nga fia la ia se me pe umala o se fana ya on fa tonu lona ia le fa ta winga a vele tupe ia ma le tavali ia ona tau fo yo lo le o le vaenga lea fa mai la fa mtalanga ala mtanga luenga o le o le o lo
tua ia i le ngā yoinga lea. Sa ia anga i ese atu. Ma le te awale lena sa ue whaantau isi. Ioi, o lona winga. Ia e le i mana o ielu tangata le nā watu e fia maua sana te awale. Mule muli ane. Na maua i e leo leo se li poti e whaapea. I le nei whaalawlawe pe o na tūla mai i le pō ana pō. Ia, ma sa whaapea lea. Ona su e loa lea e leo leo. Arwan tua i le sa ili ngā alamatanga ruengo leo leo. O lo paka mele ta vale. I tai o i K Road. Ioi. K Road le to te lean tanto fifi ia ia so la mal te milne. Anga i to lo mamalu le malo. O lea e wha a upengaina. Ia malanto maua i le ta vale. Ma maua tua. Maua le ta vale. Ma maua koe mare ula le ngā rua koe whakau ese le ka vale. Ia. O le te milea. E rei whaantali lo maleo leo. Whaasi i ni mai lo i ngā maloka mai e lo i ngā maleo ula le. E le nganta ina maua le ta vale. Ai maua antu ai. Ma le piki kanga pepa maruanga i kongor ka vale. Yo, makau kia. Tolu se furu ma le lima tau sanga le matua o le ula le. O le la ua mōli e nei. I lona u mia. Ma lona whaantawina. Ia o mea nei e ta ua o maruana. E le ngata i lea. Ia o lona u mia lea o se a upenga. E tai fōlinga o se whana. Ia po o se a upenga ma losi. Ia ma o le timila nei. Masano ai ua tūla i pe to titi tūla. I luma o le whaamsidonga i manukau nei. Ioi. E le ngaka fo i lai lea. E le siusi unga la vo le whaamtalanga leu te whaita hontuai. O le taavale. Ia o le wale stala. Ia po o le taavale. E fōlinga mai o le kaaware ngau. Mua le whamele tala. Ua toi whaafu ia tu nei le taavale. I le tangata o lea o lo o le si tala ai. Ia le taavale. Ioi. Mua vai e le maka au kia o runga le maa keki ar Facebook. Ioi. Maka au kia. O le sila le vaenga tau na e nofo uta iai. E te tau na e nofo malamalama iai. Talui nei ia masano po le lua le tolu vai esu taluai. Na iai ia la masini fo ilele na o mana o e wha tau isi atu o le masini tata ai pese. Ia tangu le ntu nunga le Facebook. Ia o le vanga ia la o le maa talunanga e whiololoa nei tangata fo ia na mana oi. Ia ai o le mea la na o mai tawina i le taimilea. O le mea maali e le tupu ilunga o le Facebook al maa keki le al Facebook. Tu lunga o loa, o le vave o le tali mea tanga, tu whamek? O leu te mana o i lau o loa. Ai o le me mua o te mo mia, pe ma whai ona e tango e kuria maile o loa. Ia no whentu lei, le se me o ye. Ai folo mai e lo i tua ma le wha fisili e wha pea, whai mai. Ai o te mo mia la lau numero o le tustupe, ma lo tua tusi. Na wha mai lo tangata le tegmi na o wha pea. La le me ke manga o i fua i lo kua kusi, ma la o kusi kupe. O lai whamelan whamtalanga. O le la atu antu i tono le tupe. O ma atu le si tangata na. Ai toi sau le si tangata. O le whaupunga lava le tasi. Au mai lau no mero tu stupe, au mai malo tu atusi. Koi sau mariska karong koro. O whanonga koroa. Pe ia wakau punga mai lunga lo loko fo ile wakau pe wakau pupunga mai lunga o vapea ele aila o le au tau fa valele o le me tau no sila fia le tanto tudo e te avea no lau numero tu stupe stangata ua maua le tangata na le fa mo mo lau tu stupe e te avea no iai malau numero telefoni ia po o lo tu antus ai ke le ma san iai e ma fai le na tangata ona vili o le fale tupe ma fai iai se fa mo le mole a fai la o ngo sa o ale te anu i lunga le Facebook e ma fai le au tau fa valea le ona vili le fale tupe ma fai iai se fa mo le mole o si wale i lola o ka ai ma fai nga se transfer ma ia e ma fai na fai le mena kusanga nga fa akolu ai fa me kala kam o fa ko fe ke ngo fo pa mai o lo lo i timaru ioi o la lo le South Island ai ke lo le mengo mo o ke fai kaua kurengo e ringi ingoa pala e ringi ingoa fo ia kako o ingoa ke riro po fere kung ue o mai i tangata o le si vai
Ai wa ia koe le sia kanga I lunga le ma ke ki Facebook. Nga lo kanga kwa poloka maripoti. Ia lela? Tatu tu e fo ila mo ta pule no fa mtalahin. Masano ai wa ku le unu ale I lunga le mo fa msidonga I nei maruka. E kele mea e alua koe fa ka o sia ku ka avati. Ai pe ka fa la mai lunga se au penga pe umo se fana. Pe ona tala mai ia leo. Ai ore me piko si di nga mali e la ui faita. Ele mali e mali e la faita. Ele o sanka avat. Ale ma wa koe leo. O la ngovo ko ngor ka avale I lunga o Cairo. Malanga ka nga pepa maruanga. Ia ko nga kamaranga. Ia o loka fia pa ia kwa ia I fo lele ka ki whakalo fai ma wha manguia ia kirisi masi. E au ngā ila le ngalue. Asi o uso le ia to le pai ia protection. Ia wai umalona ingo ang whala au e pe o keni mosi. Le li pule o tusi limited. Ia o ngā mano rosi lo leo o latino. E mwhaila na o ila ua fwele le tapu e maile au ulai. Alo sina anti. Ia sa. Ko kele le au kau whavalea. Ile nei vai tau. Sililo tamiano. Ia le ngā. Whantalo whaatidai ranui. Whae tete. I lunga o meni o penga ta whae lang. Awa. A whai ia kura kaya ki a mai lau tu stupe. A le numero lau tu stupe, au mai ma lau tu atusi. O le memo mboe tauna efsi. O le ale me ke su e ai fore berenga. O le sia ufsili na whai iai. Au mai la le numero lau telefoni. Se ia uvili e tuai se i tātala noa. O le si va engana. E te tangona e fusili iai. Ai te le I tu ua I se tangata. Iau wha momonga. Whai iai. Mai la ngo mela lau ke fong. Ia pe kali mai la lau ke fong I le la o vidia. A wale tele o le tai. E iei por kalame I lunga o le internet. E kusa lai wha pe o le karango iskangaka. Ai le lo o le computer na menga karango iei. E te whai antu loa la le vesili pe o le numero o le telefoni se I e vili atuai. Ngai vai le iei ngare sina. Ngare makamaka iei lau karanga whai. Ai le imase me koe sa. Ia ngai kango kurola ia lea. Poloka, lipoti. Ia mai whai iei, ke maka iei, pe anka whi kaui o I le kauranga whakau. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o. Tolu I valua o wha o mo le R-Dash Travel. Sunga, o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pe ai wha I lo iei na e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te aile wha. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
o te whawhela ia te whai tātou atu nuu, mai tātou por kalame o le areto le ola i le nei aso, ma lo level soifua manuia i tātou atu nuu. O e o mawhai o na whafonga, ma mai moa mai tātou por kalame o le nei whai aso. O le tusi lea Ioane ono, al whai upu e luas fulfitu. E ili whaupunga Iesu whapea, aua tau te ngalulue i mea ai e pala, a o mea ai e tu mau i le ola e whaavavau. O le upu mo e le aso le nei o le fesili e whapea, o le ale atua le nā e te sa ilia. O le atua o le manawa, po le atua o le ola e whaavavau. E ke loa ia ili atua i le tusipa ia ta ue Paulo, tusi lea Filipi mta upe tolu whai mai. E iei tangata o le atua o le lakuakua o le manawa. Tangata ia whai mai. Na o mea lava o le tino e loto iai i la tau. Ia, e tele la tangata i nei vai tau. Tangata fo ia e muli muli ia Yesu. E le ona o le fia o i le ola e whaavavau. Ai o le fia whaamalieina o mana onga o le tino, ma maua manuia, ma whaatumu o lātou manawa i manuia. So e iei le, ia le au auna, au whaalonga i tala lesi i lomatua na whai lantama. Ia, whai lantama. Ke mga oa ia e haru la onga kuspa ia, whai maile le tala lomatua. Kau mawhaia ia e ausia lea onga whawhaifi au. Kele ka o grupo fele on fe au ya lui ave mai ia e au sia le on ga fa au awa a e sao le on ga fa au ave o em fa au manguia o mai ka ko ainga kele ka ko me o fa pe ia ai longa o fa mo le me le o le on fa au po le o ina ia fa au makuo le kele nga ainga sa mo se tulo nisi o le fia au mo ia ile tua fa o ngare o langa fai matau langa ile tua au nisi fa tangata e fia o imene ia on fai au manatu e va ve ku kuper kamale wa fo e sa we fai au wa kele al me mawai e o le me o fai au ilo ma fa e o ko making of manuia le tua ia te tatou ai o le me sitting ka o ele o mena ele o le tua o le mangava ka ku kisa ili ai o le tua e o le whaavavau e mafuai na tātou fia fai au ina ia whai tātou mataulanga te ia nisi tangata i le ola e whaavavau. Vai whai lai tangata ia na osu e Yesu e ofo ni kaimeo Yesu te le tangata na osu e Yesu e le o le fia o i le ola e whaavavau ai o le ngā o mea ai se tulo mai ke vai tala lea na whai tau ina nei o le tala whai mai ina ua su e atu tangata Yesu whakoa umale wa venga lea na whawhanga Yesu tangata pe lima afe e tane o langi mea ngā ua whai Yesu i e lua ma areto i e lua ma areto e lima whai e le tua le wa venga i le vau ai umai tangata ma lato whanau lea la ua oko Yesu e Yesu le si aso whapea ka kou follow i e mawel ai fua ia olo o i kapanaumi ai wako kau aku elo ia Yesu o lo tama ia Yesu fai rabi nga e fio mai e nga fea inge au Yesu la e lo le Yesu le au palu vai male au kuruku vo i ele o mai le loku o Yesu ai o mai le loku o manga o mea fia manga e fa manguia mai Yesu fai mai lo Yesu wa vai la kokala fai mai rabi nga lau susu mai le au na e susu mai nga fea ai fa sanga mai Yesu fai mai e moni o te whai atu ia te outou. Vai. O kousa iri mai a kia, e le o whaailonga, e le o ngi mea o le malo le atua, ai o kousa iri mai a te au, o ngā leanga kou ai fua i meo a reto mai a, lea o kou o mai ai, ia mafua leong whai mei tala le Yesu, aua tau te ngā lulue i mea ai e pala. Vai. A o mea ai e tu mau i le ola e whaavavau. So le lui ramo o le aso le nei, si aki le mafuanga o lo muli ma lo kau mawhai e muli ia Yesu. Ia, pe si aki fo le mafuanga e ke alu ai e kalesia ngai ke alu iai. O e alu i ngā Yesu e isau mea ai, po e alu i ngā e whawhanga i lo wo langa whaale nganga ina ia e maua le ola e whaavavau. Yesu o talo ina ia a o ina i mātou ia o le ola e whaavavau. O le mea siri leo na tāua ai ai se tasi o alu se lotu po ngā lue mo o ese seisi motive ngā lue ai fe soa soani lau fio i lau upu le yaso whaamanuia lau atunu ona o Yesu. Amen.
keriso no utupu uangela umangana e atalatala beso sia male oa alfa amanuiana matua fa apetai besei ai afio maia oi safia mai esse oli no fa amaoni no uanganga uafile mumoni o antaleni mea alofa elasi au mai le paia tolutasi Aolalo ulu bangai Toni ola uanga sala Nasa sa amailo ola Osa oloto mai ile polonga sile fa apetai e fa amanu ia siti a keriso no utupu ase upu amafai amatuai Hallelujah, amen. Paapetai, matua paapetai, peseiai, afio maia oi, safia mai. E ono mea le faamanu, faapetai e Yesu, oia le ala, e faamavau. E te tau ona tau atu, matangopi e Yesu, oia le ulpumoni, e faamavau. Oia le ola le amio tonu e ai sei si uana o Yesu e soi le lani e whamamau. Oia le ola le amio tonu e ai sei si uana o Yesu e soi le lani e whamamau. Sile papetai e pamanu ia siti a keriso no utupu ate upu amafai abatuai Hallelujah, amen. Paapetai matua paapetai peseiai afio maia oi safia mai Oa uoe No fa moe moe ua tua ua tasi nama oe ua li'i ua tasi nama oe Yesu e ua tasi nama oe tasi nama oe So from Malina, le Hallelujah Worship Team, le pese o whaingoina si i le whaawitai
Ua taulunga toile Polokalame o le Areto ole ola. Mole tulanga whaatai le sunga le whaafingainga ia Pastor Lafai le kupa o le Assembly of God. I le whiango lano I le botili sa la whai ua lava ia le wholaina o le upo le tua mo I tātou. Ko sa ko wa vele le singana la tamai. So ia ka ke so e mea I le swa fo sko inga. O le menga ka o le uputu sao. Yo. Wa ka ku ke fa nga fo le swa fo le ri. Ia su e lo ka ko manguia ma ka yo ka su e ko ai mangi ka ko yo ai anwa oi a fa ia no no to fu ti I fo le le. E mu fo I la utulanga. Pe a fa o le menga. A fa o sisi tulanga le ma alofia. Na pawale me mo ka ko ia ole makwa ki le o le fa le John. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo O me fo le timi masania we dan joita to fa silsilanga wo to mai lo official Radio Samoa. E wala wale no fio lo to pa ia ma lo o to ma balu wa fenga I maga wenga tute e ma fiva lo filima e lenga tulea o le fenga ia onisi ma le fantu ai nga tosi e ma tanto na o le malifu mai le wale tai au no le tito I moe ala mai le uli fai le kofe to I moe ya to e o foi le fiafi ala mai ka usami to I moe sa organa le spalang ia what a life man I like it I like your life. O nisi leo whaalinga lau tonu mai lau fisa le Radio Samoa le ria woli a wala wa ia lo no fosila fia. Momo mai le tātou whaasilsilanga le ria talo for Samoa. Maratua le tātou Zumba a le Team No Excuse ia sa tofi pe o le basi iai I le OMAC po le Otara Music Arts Centre I le taulanga whaatawi Otara I le afo le ono I le fiafi e le se tongi o le rei Zumba sumai tātou fia ma whaamalo stino whaatasi a walo soifua malolo ina. E bawa le tātou Team No Excuse I le tuatusi o le ono ba se lau Alexander Crescent I Otara. A loro winga o le fiafi nei alu o e sa vali whaamalo stino a so antai au ia a e fo I mai Lord Swimming Pool a whesa o ai nai whaiela u sumpa le fiafi antai au. O le tusi o le vau filifili ma le tusi o le songa. A wade ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa atasi e ma le lo minga o le vau filifili e ma wai fa lupengo Samoa I sisifo tutuila ma manua o nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o le matafa yo le matangi le whainga o wha le lawe e pe yo whai pui ponga ma liu o le o siu singa o ainga fe sila whainga o paolo o si wha alo alo wha langingo e kāle sia e ma le tele o le ngangana o wha alo longa e na o le fitu se fulu tala lo na tau. Na o le official Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Marukau e maua tuai ia saulo minga. O le si whaamtalanga wala o maila tātou ofisa I teimi whainga aluenga I le lua o na lua tasi lima I watolu. Lua o na lua tasi lima I watolu pe te tanga iane I le tātou upenga ta wha ilangi e whai saama I lava lau oka o le Shop Radio Samoa.co.nz o le Shop Radio Samoa.co.nz ia walava ia le whaia lea o lau oka whaawitai. O le whaalinga mo le whioanga pole I tūmalo o si umu. O te le toi seu te whili ina le naa e whainga tāpa ia mau Samoa ia o te aro nei. Te nane pa ia silisili o le tua I so se fanta whaitaulanga. Tulona Samoa le anturu pele, mo le sila fia siu tātou I tūmalo. Ua mai ata alonga na malanga mai le tātou au le laumo so oi mai si umu. O le o le mea tāua ua maua seipu, e ui ina mafolafola. Ai ua lava lea mo le tāpua inga Samoa. Ia ma tātou I ni usila nei. Fa malo le ta alo fa tu sala ua e si I lava le monta I lunga ia lo tātou I tūmalo. O lea e wala awa tu ilanga ma walalo o le awhaia le tātou pōtau ma vai. Ia ma le tātou au o na malanga I lea le vai isfole a sotolu o le masina fole masina o te sema. E tālo sanga atu ai ma le nganga whaaloalo o le ase fōa I te tau au ina o le atalia ma le nganga whaafitai.
o lava ia maso se mea e tala whengai mō nei tama male ofisa. Suma i le hall ale Otahuhu Club i le fiafi o le Australia Day, a so luas fuluivo novema i le tulai ono i le fiafi Oats Club i le Valu Aua Street i Otahuhu. Wala wantu i ainga o woma e masani e alofo i le dei no tātou to esia no poto. Morisi wha amtalanga wha so tai talenga ia tu tal a Ioe, o tu tala ia o lele fu o fale ko mai a tu la pou olo i le olu a fitu lua ono iwa fitu fa lua ono olu a fitu lua ono iwa fitu fa lua ono male fa rol te le lava fa tangolo senia e to fai ono tupu ola lafi tu la. O le whaasilsilanga mai lea whioanga o vaiala i le vaimaunga. Mo alamo tama whanau o vaiala i le vaimaunga. E whaamata tuantula tātou whono i a po le maafutanga i le astona nei, a so tolu se fulu o novema i le afoleiva i le tai au, i le mautau maunga langa fuaina Jensen, i le tasi o iwa Hillcrest Road i Papa Toi. Manatua mai lau la fonga whaamalomole, e morisi whaamtalanga, whaamsota ifo i a ulu fi ngota avianta mole laulau. Numera nei i te whaamsilima iai. O le olu atasi, lua i vaiva lima valu i valima. Olu atasi, lua i vaiva lima valu i valima. Po le olu atasi, tolu lima fitu, ono tasi. Olu atasi, tolu lima fitu, ono tasi. Po le olu atasi, o valu lima, o tolu fa o ono. Olu atasi, o valu lima, o tolu fa o ono fa fitai. O le whaasilsilanga e whaapea. Lu au. Io e, lu au marakalu. Susu mai matala au mai le lu au ale Covenant Kingdom Ministries. Mo se la tu tau mawhinga mulimuli o le whaiunga o le tusanga e maua i a tau mafa e heavy o longa winga e mafa matua mafa ma e maka ukia le mafa o tau mafa. A whaiuwhiwa tau sau ticket mo le lu au fa so tai le numera le o le olu lua lima tasi fa lua i vavalu. Olu tasi lima tasi fa lua i vavalu. Po le olu tasi o iwa o valu i tasi fa tolu. Olu tasi o iwa o valu i tasi fa tolu. O le do fuanga e whaiai o le Valu E Street i ina i Papakura. Valu E Street i Papakura. E tele talonga le whanau whapea foi ia valinga fōlinga po le face paint o le a whaatinoina i le aso mo nei tamaiti. O le a whaatinoina le whaamoimoe i le aso fitu o le masina fō le masina o te sema. O lono winga le o le aso tonei nei, le aso tolu se fulu o novema a o le vai aso fō i lona aso tonai, le aso fitu le da o le masina muli o le nito sanga le masina o te sema. Ma le tātou whaasilsilanga mulimuli. Lotu whaawetai mo le Sitiseni New Zealand. Lotu whaawetai mo le Sitiseni New Zealand. O le amua mua o na whaapoila autu manu a wale pa ia o Samoa Poto. O ai ale pa ia o le tala lelei o lo o tala whaauto. Ma whaapuna pa ulia ia o tea Ronei. Malu foi ia malu o tapu tea. A wantama le malo mo New Zealand i le nei vaitau. E sausau ngatala uniu o le fua. Pe a pale mamalanga le mafua li. E fiu foi e tau whaangafa le tu vao lavelave. A lea ua whao lapa manu le tu sivi. Ma ua tau fiofi ngata le popoa tui. Ua tō manu mo Samoa i la tātou sa ilinga malo, sa whainei. E walaua tuai ma le whaanoano i le pai ala silasi o Samoa, se i o tātou fusi la au o taua, ai mo moli la palapa o malo i whonga. Wa tofa nei le fiafio le Australia nei, le aso lusful mareiva o novema lua whilo wha,
mo le lotu whaawetai, mo le Citizeni New Zealand, o le no whanga e whaiai o le whalesa, Sistak i le se fulufitu, Cape Road i Mangele, i Aukilani nei, mai le ono i le fiafi se i aulia le valu i le pō o le aso for waile lava i le whai ungo le neiva yaso, o le a waile whai pule i a tea nau tu yono, o sui o le malo sa moa ma New Zealand, whaapea le tina i a whale mai le sa, o le neiva moi moe, o loo whiangai ma le maafutanga so whaatasi a whai au sa moa, o le whono whautua sa moa, ma le Pacific Leadership Forum i le tūpā Samoa le tai au o whaiva. Momoli antu iai lo o tau soifua, tātou whilo iai i le manuia, ia ua e manuia le tātou sa i linga malo e pei ona sa whianga iai. Ni se hau tātou whaasilsilanga lewa tono mai lo fiso le Radio Samoa i le rifo i vaenga o le awoli. O walawa ia le longa puieri o lo tōpa ia malo o tōma balu foi. E ni si o wha moi o la wha pele o na wha tono wina i le whai ungo le riva yaso. Wha pe fo i le vai yaso a sangpe a tātou olia. I le lofa malanga le rei o le tāpa au sili lunga. E wa tala wha tuai nahi Western Perth i au se tali ia le wha tasi bai ia. Si toia ida oile tina ya Sinio Suchung. Ai ono pene fale va ai. Ya manori le fenga ye manga wengo le ya woli Rachel Ruta Riley. Johnny Totima Selina Brown. Ya mo to malava. Ole ma futo mele ding va ngole aso. Le to mi fu stemi tu wa onga le fana. Fa ola le lu ta vale msiakil swa. Ke fa yere me si dai kikiring fa kulon ko mai ru ye siakil swa ul ta va. Ai al wa ku fishir kwangi. Oe, fishir kwangi. Pe lo siakil swa ul ka vale lu fishir kwangi. Yang fa pe lo ko ol mo ko fa lon ka la kikira. Ala e fishir kwangi. Va ia kulo mara koi makalar ka pungi refi ya fa pere mar koi ia le ila e le pe se mele ka fa nga yeri kwa ngi woro nga kari alwa ko la kikine ka kala le momongo foi le o le swa o le fi de mere u ko le swa o le kuido ye mar kwa ya man ko la kong nga ala mo le wa mela ye o ake ia na uka mana pungo kongo le vivo ile le momongo yeri kwa ngiu ai pa ile mo poran koi a kulo ye mona koi che ora no menga ame ole fuor sua worka ia ele yo le sanu lima ia ma kwa ngiu fa ile san wo manga fa ile usa pangi ia le mona me fo le dipstick ai au ka fone a fior ka ba e fuai le sua ele se bena e fo mar kwangi ile olanga tala no le tele le tamba ile telefoni la po alava wa uma sola le peni tala male la un pepa e fai yo le tu si le pele petusi ayo ni pese o aso nel salo lava awon wasui ole olanga wa uma solana ole la pepa manu minumi le tanga o ason salo mai pe ataua salo mai amana tua o e fai le toalua
te aua Ai maua mai fo I le tani Ai ua lau e le sipa O aso nei wa salo lava Awai wa sui o le o lama Wa uma solana o le lau pe pa numi numi le tanga O aso nei wa salo lava Salo mai pe ataua Salo mai a mana tua O e fai le toa lua O asona na whaingata O na tala noa I ainga O asone I ua tala noa tamailunga o le ea Tali ke telefoni vili atu tali mai Ma vai Tala noa I le fale a olo na lave umai lau mane O asone ua salo lava Awai wa sui o le o lama Wa uma solana o le lau pe pa numi numi le tanga O asone wa salo mai pe ataua E salo mai a mana tua O e fai le toa lua O asone wa salo lava Awai wa sui o le o lama Wa uma solana o le lau pe pa numi numi le tanga Oi, o ke le roia makuisa tau talipo I le ususa o ai la ngapesi. Masano la wali o DJ No Mane e po le usofo ya li. Ya masi uso le ya nga solonga pele na topa uli le wa uma mau paulo e foi dai kala skiki. Oi, lo waki po kia ko mai au kilangi la loi kala skiki. Kama le le ro soli, famo le mole. Malo tulo na sai fo fonga mo ia fa talo fa fo le nei ori le tunu o man fa fonga mai ia mo telefon mo le to Samoa ia o kile nei tala tumo to tele atu to mai tanga Samoa to fear paper mi jasu po le vaping in New Zealand lapta ia saina in New Zealand mai la wa le okus ta longa ia fa mo ngo New Zealand o ia le oceana I lalo fa plenga fo le langi o la va vai on fa to mo ia fa fonga ia fa lo telino ni tala E retono New Zealand, to tele aku mai kia o maurulunga e le tango fia, ia pai paso miki, ia por vaping. A tupulanga Pasifika, e to tele atu lo fa o na fetoi. Mole la fo io nei pai paso, e mafuri to mai kia o Samoa. O le whaari ngolongona por survey le ulo pai paso, I tupulanga televo New Zealand. Sa whaatino ina le wha vai o le maisela, ma le wha mai o le mama po le asthma and respiratory foundation. Sa su ele si ma su tasi afe tol se lo tomai ja o tau sanga fitu e o tomai tau sanga tolu sa mawai o le awa te lengo fatulanga no le vaping I tomai tau sanga iva e o tomai tau sanga se forma tolu e tele se tolo po yai mai le luas fu no te simale ona pasene sa yai e le luafe ma lo fukasti e se forma le lua te simale lo pasene e le luafe ma le fu tolu luas fu ona pasene tomai tau sanga fu tolu o ripotia fo le ulo lo pepasu I le fitu aso o tona e foi numero fa aluina mai ile se forma le lua te se maleona pasene ile lua te usanga I matu tala noina por kalama le Pacific Morning sa fa ali ai le officer senior fa vai mai seven pa ma yo mama le te tia haring o te mai kia ma tu atu ai patino le te mai tu Pasifika o lo a afia I le fa le tonu ai ta wai a fa tu se te mai kia o papalangi ma maori e fa aluina foi numero foringa mai sa vaping ia pesa tang fia pe pasu miki e te mai ki Pasifika e tonu le fitu aso o tonai ai o maulunga tele te mai ki Samoa e se furuma le ona pasene le vaengo te mai kia o ngai lona lua iai te mai ki pito to tele atu I lato e ulo pe pasu pa dia haring oni fa to sino ni o ongo mo mia faia mo ia vaengo te mai ki o no tongi o pasi mono fo afi o fa to si tia tonu le tunu ato e le matanga luanga fela wa inga wa tapa ia for fa tono taulanga ina ia taula ia si tanga o te moa
sa awina tu ele waka kotahi pole NCTA ini tusi i pulenga falo to fale ma pulenga fela wa inga tapa ina ni se tiola to sea bainga tu pela fa inga ato mo tu pe falu e foi na fela wa inga mo talo tele e ese mai tu per tongi i taulanga e po rates mo fa tu penga mai malo o le te fono fela wa inga fono fatono le taulanga over in Thomas Nash tai falia le au sio le tau inga mo fa to ina mo le mo o le mo mi ai le si tio tongi o passe ele pitse forma tasi persene ile tau sang phone te tulanga o matua e kena ia ma le memo mi ina o le tau ngafa le mar fara bla le tau tau so fanga o le winga o te tafewa ia Wellington fa alu se fulu tala ile aso i passe se le met link o la city de il se forma fetu tala ile aso i te tongi fou o le ai o le paso sai nei New Zealand o ia pata ia New Zealand i se tūlanga le mori e iai whainga wha por kiki pe a whai a wai New Zealand ili marienga ale okas. O rela pata inga mai a Wang Xiaolong sa i whairo ai i le isi vaenga o le por kalame o whaatala tananoanga magai an Espina o le reitio New Zealand. Le tātou talangi a Xiaolong i a tua inga i wha la vea wha por kiki. O le whai unga New Zealand a wai marienga ale okas o le a manino mai aile e o se a whianga le manuia mo so tanga o New Zealand masaina. E beno whaari ai e li ampaso saina. I le lau telu whaatala noanga i le proklame ali tolu spulu with Guy on Espina. Sa whailo ai e Dr. Wang. O nā tungarunga e winga i whea ngainga mo le puipuinga le wao Amerika, Britania, ma Australia. Le wailo ai on Okas. Whaari e li ampasa o le Okas. E au fiai mawaenga mo au penga o nuklia ma i le tunu. E iai au penga o nuklia. E avi e tunu ke le aini au penga o nuklia. Mosa te moa. Ma ia tā wai. A whaia e whaatanga le tūlanga e whaia. O le a langa ini whasiri tūnga e winga. I le tau le leo pūlenga o le whengainga. O le tau whia lo le whaatupula i o nuclear. Po le Non-Proliferation Treaty. O ni usila o walaulia e a wai le vaenga o le marianga le okas. Wai loai o le poutūlua. Pila tū. Le tau la iai le whaasoa i o wala whaateknolosi whaafitfita. E lea o whia ini nuclear. O le marianga o le arimatai te ina ai se tūlanga o whiwaiwai a inga tele. Patau tu tunga, a pole o atu foi ni fitena inga. Ma o atu ai se tau e bena whaadi ai e wang. Ma ia tā wai o le awai o New Zealand i lea marianga o le whai unga le nā New Zealand. Whaia, ai e lato te tālo sia. E a tilo New Zealand i ana whai unga tāua uma e whaia. E aona tilo e me tāua ia i lato mo vai te omi. Ma se tūlanga e ele pui puinga whai tūlangi. Ma fianga o le ai ele so tanga i le whasenga, ma New Zealand. Ino siringia winga se tūlanga a fia ia e vanga tau tamaa inga pe a whai a wai New Zealand i le poutu lua a le okas a sa tari wang e manino mai o le a ia se a fianga i le rumanai i le mafutanga. Masaina lo a vea mātunu numera tasi whatau inga marisila e ala i ana oloa tau whatuanga. Olo whai e sua e ngā pūlenga o whimalanga inga na moto fiti le mata upuri tangata whai ngā luanga tu o valu mai Bangladesh sa social ese la matanga o le masina nei. O se company fa engineer fa alo toi fale le CR Engineering. O lo tapa instep so sone tang talo tele. O le sa ilio ia tangata po fe o iai. O ia tangata sa awinatu i lalo pe mita pa inga luenga. Sa fa iese fa ringa fa ala wai tele le company la smole ono le masina neo November. E fa ilo ai le sola anga tang fa inga luenga. O li puti ai le ilo le mata nga luenga o fe malanga inga o le mata upu ma o lo fa iai su spenga. Wa whaarea le ripoti a malo o whaatasi mo tinama tamata i le UN Women Report. O le tā telo whātuk vevesi wha o lima maa mionga whaungari e lipotia. E whaia i tinama tamata i e lato lava te tolua, ai po paanga, sa whaia i te tonu te pulmane lua masina o bavai. E tolu se 4% e whaia i atunu, melensia. Wa whaamatu ina le whalapa tonga mo tamata i matina malo o whaatasi i le ripoti. I le ngā soanga o iai, mo le anga i luma whainga tusa mar pa maaro sianga mo tinama tamatai. O le ali poti o le rongoina leo le ilo ilonga whai tūlangi. Mo ngā yoinga whātino le whorwhanga Beijing, the Beijing Declaration and Platform for Action po le BP whaa, i le masina nei. O le BP whaa sa vai tamaina le apeng talau iwis mo le lima, i le conferention o na whale rorangi i tinama tamatai. E pio na kawai vaenga sumalelua tungalunga. E au fiaim tinama tamatai marimativa. A o onga mo whate tinga mo tinama tamatai. Le pao tinama tamatai. Ma le ngā wai whai unga whai.
O le ali poti sata wai whapea i le tūranga reo Shana. E le awhi ai New Zealand Australia. O le tātelo li poti whātu pevesi wha o lima māmionga wha ungari e whai e tinam tamaitai. E o lātou te o lua mapāanga le tuma lua māsino mabai. 12% ari li mai atunu Melanesia. 2% mo tu Micronesia. Ai se 5% atunu Polynesia. O le tātelo nei whātu pevesi le o langa atou wha mawina ai. Le mawarunga atu atunu Melanesia le 5% so atuai matunu Micronesia il fasu 10% atunu Polynesia il 2% asia i sauti le 2% 2% ya se sepo Australia Malaysia il 2% e talonga wa ya fa mo me fa plenga ni sila o ya yon fa mai o China i dalo fa malu fa plenga fo le rangi o le ama fa yon fa tamo este mi vave o le fa plenga le rangi sa fa la teleina ile lua fe male lo futolu e lima sima le lima ona suya wai ba o tilo e fa tumo avano o yai sa le fa tumuina le stotio fa plenga fa va malo le ai o toya mana ina ko mitja ro impeka fa va malo o le lumana i fa plenga ro impeka o fa wawo na le mautonu e ko mitja ro impeka fa va malo e fa yala to fa ingole to sanga po e winga ile awa yo fa plenga i ro impeka o le lua fe male lo futvalu i Los Angeles i America o fa plenga lo a fiare por kalame sa to fa e pitu ya inga mo talonga malo le ta plenga Britania o le lua fe male lo fuano le fa e Glasgow e na o le lima tunu o ia nei i lalo o Shana tonu le fa plenga le rangi Australia, New Zealand, Fiji, French, Polynesia, Tuvalu. Faria fa plenga New Zealand. Wa mai ona fa mautoia fa vai fo. Monitar sangaina fa vai o Shana mais motor Pacifica and now know our wine. Es por fitu ya tunu e fa la tongo fa plenga ile tolangi ale o Shana. E siria maleono ia tama fusto New Zealand sa tau vali ta sanga fa plenga le rangi la los male tu sanga ma toa e America le tu sanga nei tolu pina apa mea sa man malo ai. O se tamata alo na kapili wa mori nei tua inga lo na tuio se tamata alo ni siau au fa solo fa talo fa nga tamata alo au lua ila mai au se talonga au senior i Taranaki o le tamata alo le au coastal rugby sa polo i lungo mutia ma wina to e fa le mai e le tava e fa le mai pina o tua i le sumuina se tamata alo klapu al Sportswood United o le vevesi sa tua i le ani mai ina mo mai ona erfa i le lo porir talonga ta fa Malaya Yarrow Stadium in New Plymouth ya uni o le so na fisa fa mani ya elo leo o se tamo sai se ne tu se matua inga fa o lima mo te ya nei mo lianga o le fa manu o lia ma fo wina o le tala nei tu la lo ai inga ma la tu lai fa msto fa tu malo in New Plymouth ya January le to se fo tari po ti ai te nei o le tamata alo sa fa sa malu o mai mo le iba va yaso o le ofisa sili o le uni la kapia Taranaki, Mike Santo, te tonu, o le tamata alo Salavea, sa iai lava na ia tuina tuai pa olima, i leo leo. Ia maltaro tanu mo le fa mo mo Joseph au kusa swali e fa mai aino la na ulua ta msanga mo le Wallabies skolanga le, ili ta longa ma Ireland fa e ngora vasune, o lo tu langa le mai lava. Na o mo se tala le mai lo na fianga sa fia ile ta longa maskote lani. E fa te ia sa alo feeling nga wo lima per sa ia na ngulunga ono sa pu e malosi sa la vele kapteni Scottilani sione tu plot with the time o le pu e sa i ona o ia tanga ta tele ja yanga ino ave fafo mo manatu ngau le pulima ai le mai ai o nei li poti mo moa sa yai wa ngenei o le tau le lu suma testu sanga i o ngau le lima e ona o singa ngase mo kinga o ia talo sia o le ato tore ma lo sima le lima mo talo foi tau le muri o le malanga ta amilo le Wallabies il fa ungo le vasonei ole ata alai. E tala na le yaso, ia e fia fia tenka uma, so i fuia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Love for my time.
Sufungamalina o le Rosa Pae ma le pese ya Isabella ioi. Isabella lea onga. Isabella ua mauasa unga ruenga. Ioi, eva bengaringi i o langa. Ma faufaunga. O le au whantu pese, ma le au tūsi pese, wa tātou whanongalonga mō tō whafonga atu iai. I le ni fo i vaenga o lea. Wauni, ma lo le whai o le whaiva. E ma lo fo i le tangwa tai o tui lo na wa amantan tāpena lo sa. E tanga i antu e piki mai le whana wa aunga stemia le o toi mamau. Ioi, ma ai. E le aso no so mai i lunga o le motowi. E lunga o le luas food. Ea. O sa ulo la i ele no so mai ngai bangi le usau i le ofisa. E o mai lai lumai o le off-ramp le i le Lemby Drive. Wa a pepo le havo le mea la ua po loka i le awala. Ko vai mamao toa i luma. O la i luma le mea o le triangle fo i le mōli i le emo emo. Le tu utua le o le keli o le taavale. Ia o vai atu. O la emo emo mai mamoli. O le taavale le tu tonua i luma le mea fe mai i le tamutawe anga i mai i le tātou ofisa. E o whape o kano whai. Kano whai a i o se. Ioi, a iau se vai ngole a fila ufa le tonu fo le tawa. Ia, mana tuana ma tau le wai kasi ele le a unga e ngai ka muka wai nga. E sa waila iele i le mele i le tanto office. Ma tau lan tu e a fila tamta. O le ala wo songi le anga vale. Ia man tuala le si lein le so atua. Ia o le leina e lusa awa ngai o i le a fo. I o i manuka, le mele i le a onga le MIT, e ma le no whanga le o so atua. Trains, ia fa so solo tua ile official le ma se no ni so tanto holiday ai ia ma official fa mi donga le fi tanto fu ile o poto ai ia tu lo le ina wa no ko pe le a una no me mata fu ile ia fa karia le mo li lan me mat a we ku son ai un solo i fa fu marga ka ngar ka vale le o we ku soli ma jalo a fu antu fu ile ia la u va ai Masalo lano i for sfulu valu tau sanga le matua le tangata le pe le vao le sfulu valu anga i le luse fulu tau sanga le matua. Nga ngos sor ka malo i fafuka pungi le fiko o vape. Ai wo sau se si la kio. Pe sau se si tau o kurkavan. Kero. Nga ngos so i fafuko losi a kuilisi vaengo le awala mantua le on ramp nai ta milo mai le si tu. Nga ngos so i fafo o so kui moli ko losi le si kuo vaeku. Soli. O lai alu liska avale lai kou mai oi mōli le situ. Wapea ia ai o alu e mai seme. Soli. E wha umiala o kou inga o wa ia le mōli. A wea ku. O lai sa esa emerka mano no me le fangu mu fo ile le pensi. Ioi. E alu lunga le motoi. A lai e ola le mōli fo ile le pensi nyor kavan. Po loka kwa ile ma le motoi. Kirilo i penga mausanga tiki. Ai o tuinga me vape. E ka ki whai ako le tawan tātou mantala. Ia wae, ana vape la lai pe le fast lane nunga le motoi. Wala ki ora friend. O sionga ponga. E whaala ve lave luena o ina leo mai i lot. Loli, so skoi ngā ka avaleo mai lunga le off-ramp mai le motorway State Highway 20. Ia au nau vai fu i si antari. A le o si Samoa. Ia pe umala va se konga. O le ala, a fai onge ke runga le awala ngi vai ngole awot. Se fa mbele mo. Ko le benga ka ko ka i maka na marka is furka na kongo ka avan. Yoi. Awai makwale ia chon wa umle mala malam. Pe o fe sa wor ko nga poko moko le va pe. Uku ka is furka na. E fe lo no pa lus furtala. Ka mau la kiki ko. Ia le mele o le alu nunga le motoi. O ke whai, o le maanga i orka awan. O le BMW, whamehera kana le si... Le kana le silo makuanga, silia kwa ia i silo makua le lako mafuka. So le maanga i orka awan le siau kam. Ma le kama, le kana lom ioi. E limas furu wafir ka orka awan le lako. Fe silia kuro i ma le silo makua. So le, kwa uwa nga se ka awan le whapenga. Amerikana loma ko ioi ia ole nyanga i fainga ruenga malo sia ukama o ka vrenga mai la ko ofisa e supervisor e kele me supervisor ko e ya foi ko e pul
Ulo he mal o mako. Ola ko inga ka avale le yere ka avale siau kam. Ya fa mai lo markala lo makua. Ole pi ele ole pi pe telo. Ole pi poi. Ya fa ko lo ma ole ngonga ka ole pi. Ya pi sela ngomedi. Markala lo makua. Ele I uma ku re ngora ka avale. O foi lá no magola com mafukanga. Ol makua ko kuafia. Ya, fa mai le siva. Ele no pole pio lango mit. Merkana lo makua. Ole pi mo ya curioso mai foi makama foi kakala vo ele o fa pengi mai entena la karing. Ole pi mo ya aka mai le sido mo boleva nga ngi ele yo va sido mo ko ala fa kari nga pepa yo ala fa kari nga pepa ngi mai ele se pi mo ole PM ole me murimut ai la malo mo ko ola nga sang mai jambo i van ko mai ngi ole so ka fa mai ngi si masi mai lo man kala lo mo ko le levan ko ngi usi ngai ko kiri ko I roa ri ngor ka bat pa no ngo mai fira ko kari ia mangkuala ole poko ngare o la wo makua pe yang ovek pio entena o kiwi ko ngai foi e sola kau foi fa no longo malo makua mai samo mai ola o curioso me amelia ma we mai lo markala lo makua le nga sa mai samo fa no ngo va ole pi o le mo ia nga fu koilo le mo fu le mekton o le PM fa akali do mo makai kusi muri wa manku o ka ko pi ka fu le ise e makai kusi de ko ai o so me markana lo mako o le PM ia ma le mo eu irunga vai o le mo o longo winga fa sa mo o le PM ia ma le tabor you Rosoi fua maloloina o lo I o lava ao. Porkala me fautal soi fua maloloina o le amatalia I le aso fao me I le valu I le fiafisa ia pa ia le tulai iwa I le po awinatu ia te oe whalalonga masani a le Beta Tribe Doctors ma le Beta Tribe Community Trust fantasia I ma le Radio Samoa. Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mofi Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars lua selau Kemetis Drive I Manukau Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Talofa Samoa o Atishna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Sa e umane a fula upu
tele isau ise umukuka tele isau foi se pangu tusuka na o sawi ate oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi ponga le wanga bosu ya suma na o wilo ai na le pengengo ngengo ai o lua matama lo tina Matalanga o upu fai fai ia te au wangau le tau sipuni la au a o utu mapea a sa popo wapi o ai le a mo fau ai longa te loa lo upa ano noa o te no voi le so a toa wapi to se tama i te nei titi le pa a momo e no tō moa wa peia ua se pui mu i le pui no le pato anga a o loo e ta aloa nei au pa anga ai pai au masua pala pala so le tango lau se puni tango lau pa usuka ta ua le wa uma le palawa mata lea pule o e pe pia ni puka tele isau ise umukuka tele isau foi se pangu tusuka na o sawi ate oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi ponga le wanga bosu ya suma whatever ona we know I ngala bai ngai malau api polinga to te pue pue ata mafea sabi ai pele ai so ai nga ate leilo mai ole munga la tau fala la to tapa a ole nei wa etani ile baila wa malie ai lo tina wa malie lo ulo toi na ufai unga lea ua o toli ma iai ai wa e tanga i mai i lo ula poa wa le manong i laua ai o lo upopo le tele tula pono au o e lamana e tolo tolo ma lo unu ma lea na o una na lo mea ai na lafa so le tango lau se puni tango lau pangu sukata ua le wa uma le palawa matale pule o e pe pia ni puka o tele isau ise umukuka tele isau foi se pangu tusuka na o sawi ate oe ona ole tapa ai unga ale pa ai poi ponga le wanga bosu o ya suma so le tango lau se puni tango lau pangu sukata ua le wa uma le palawa matale pule o e pe pia ni puka o tele isau ise umukuka tele isau foi se pangu tusuka na o sawi ate oe ona ole tapa ai unga ale pa ai poi ponga le wanga bosu o ya suma ale pa ai poi ponga le wanga bosu o ya suma ale pa ai poi ponga le wanga bosu o ya suma o fa longo hoi leo o ia li se fai poi ponga e nga mua suari ia ai tei fa pea ia siu ta mai a tau a wa taluana ma futa mai masiona falitua ia aloma o la vai ono sai lava aloma ma no ia te lo sai yo e o le nei vai tau o le fai ama tau malulu o le whaapunga o le vaivela mo singa kofi esto in ia wale lava foi le ong sai ia kuku aku le ia masinga spray foi le ia kau fa ke ai lo le via fa ntalo fa tule ia wo ia ai tasi le tuala le ma vuto mel tanto polo kalame mai e sa uni ia mo so you so le ia mo pola wen laus ia
O le whakasi me malang kamale o riki. A ku whakasi leo ko lua i ngāri whale mai le I o tau. O longo winga, ua makua le sao mai a se kala. A se fō mai po skausi ma. A enjoy a fion tula I ngāri whale mai le I o tau. Ia e ano alma maua ma le ali skula ki inga e kua inga. E oi, orgaka. O le makua asu orgaka. E oi, a menan tupul tawar. Kusta makua au le lei o ka avale renga kui au ka whara au ka awa. Ia ai rei se pingsi. O lono winga, se wha amore mori. Kau ku whare rei ka ko ka avale whia ia. Wa ngare pau ngare me mo. E kau si pela mai siro makua. Ia au bale lor wha sa mo le taburiu. Ia sau lona I o lo makua. Le hanga lo makua e se le haka mai. Kua haka mai o lo makua. Ia wha me lo makua. Afu lo ma oko. Ia ia ole mo foi lele ai karianga la le mo ia pe u irunga vai ole mo ngai mau ai le taburiu ole le afo ole tulanga pe ole ile tanto OCR pour le official cash rate I to tonu New Zealand ole afo o to ya ila ole o to pa ila no e pe ona ta o mai le Central Bank a New Zealand le wa fa ilo mai ile au le nei e mai fa pe ole mawalalo pito isili lea, tanu maile masino November, ile tausanga e lua afe lua, lua konu lua fa, longoi, lua tausanga, ole makwapa u mawalalo, ole tulanga e peo ni yaile tanto official cash rate tono New Zealand, e peo na fa loa mai ile. So, fa te sima le lua lima, pasene, lewa yai ile taiminei. O longa winga, ua akiri e ngālu ilalo, le value o le tala New Zealand, o la le mea po a fōringa o le mele ka o le alu ilano le velu. Ia, o le whantaita inga le tamai. A whai o le tino fwoi Samoa, o le te mana o sau tupe New Zealand. E penge whiki la vaenga le Samoa, le Samoa. Pe a lantou whaatau inatu. Ia, le tā la New Zealand. Ioi, o tau ia malanga mai Samoa, makupe Samoa, ia o le whaaliu I tupe New Zealand. Ua pa u ilano le tau, e te whaatau inai le tā la New Zealand. A o ka koula lea e malanga tu I Samoa. I le koe ngā karangoa ne karangoa mai ele whale tupe tuton. O longo winga, a whai o renga ka la o ngō kasi pe ka la fia. E a tonu se teng. Ona toi pa u maile ilano le tā la limas fulmon tupu. Makua pa u wale value o le tātou tā la. E au ngā la mo fe whaatawa inga. E au ngā mo fe whaatawa inga fo ilele. E mai sia turu. E pe ilau na yele fe whaatawa inga ma Samoa. O le value ai o le tala. Ia po le au ngā o le tala New Zealand le temine. Ia ua koe pa u tu lava ilano. Ile fui numera na e wha tesi ma le lua 5%. Ia, o le whai mai. O le tau wha I titia. Ia le tūlanga fo ile le inflation. O le alu ilunga o tau o loa. Ia ai ele kai kainga. Ele lilo lalo le afoi. O lau kololi fo ile le pe antoi anu I o le supermarket. Whai mai, ia, o le lawa whainga tā I le tamau ainga I le taiminei. Ia mai, o lo iei ma le whaamtalanga whaopopo, o le whaapea mai ai. E ono toi whaai titia fo, ia pe toi whaapa uina fo I lalo, ia le OCR, a le o le tausanga le nei, ia lo na wingo le amatanga o le tausanga fo. Ai awala nei e pori, wa le au teilo, o le awha alau tele ina I le polokalame fo I le antātou, o le malu I fale, whaantasi mea ile whale tua ia e me le palamo o le loan market. Au wā ia le whaalau loina fo o le tūlanga. E pe o le ile whaatau ina o antātou fale. Ia antonu, o le nāua tau whio lono mai ilano. Ia le tau interest rates. E le ngantai le tongi ina o antātou mokisi. Ia ai o le tau lea o fale. Ia o tauna whaititia I le taimideng. Ia, o se kala aku ngā mo kākou. Le rivahengo lea waulia o e saundi atu e piki. Ia le whana wa onga. I le tu wai o a onga I le rei asu. Ioi. O leu ke aka. O leu ke aka e le ka avale rengi. O le maanga I o le ka avale. E langu pae pae. Ia e pi e whaisinga mai whasponi. Fai le lau ka male ngānu a kua le ka avale. Ai ala ua le wangwhia o so mai whafu. Ai makua musu ai o so mai whafu. Nga kū o le ka avale nei siku. Ka mo e marka maro. Sau mara whangpensing. Sorry. O ke kanosia. E le o se Samoa. A wā anga wha peo ke lo Samoa. I au ke wala ua kua iei. Tole.
Makulo sila kala. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tawina serosa patufu ilolima holo holo falena epi one afi uale matine ya o nei langona manei mafaufaua no una watu se mea a fai ngata Ia tawina se rosa Patu ilo ulima Olo falena Tawi vinga Mamea fita ole olana Fesoa ina Epe ope amo le vasa Ina naunga Ileva aina o mata Loku aue O mai sofa atua tuana Epi one api Uale matine ya O nei langona Manei mafaufaua Lo una watu Se mea a fai ngata Ia tawina se rosa Patufu ilo ulima Holo falena Sola Fa'aluma ita Leai se sa olotola Oh, folinga O se sulu ile fomisa A ola upu O se rosele mamae ile la Epi one api Uale matine ya O unei langona Manei mafaufaua Lo una watu Se mea a fai ngata Ia tawina se rosa Patufu ilo ulima Holo falena Tawina se rosa Patufu ilo ulima Holo falena Epi one api Uale matine
se mea a whaingata Ia tawina se rosa Matufu ilo ulima Holo ualo falena Siuwhamalina le fionga i le ngawhatasi ia fui mono la e soia a vauli. Ia ma moripola win laus ma le whaili ala mapuiti ngā ben. Fia tawina se rosa. Ia unofo mo ma fau tu foi lele ia i le pesi. E makua ia ule i loa pe o iei se mo i le pesi a lele i le awin. E le vaengo le awori a ka ko whaali le fia le pati pati. Ia ono sto ina o lai. Ia lewa mantango fie le whatunga. Ia uso ai. Ki le lo foi po se me o peko lo solo i ngi iau. A wale alu e whakalile ku o ko me kia o. Ia nga i le what. A whai o nai te silsilani nai o tara o ngai pakai fo ilanga ving. Ia whau kuang i. Whantano whantusui le fionga ia taito malana whale insinia. I papa toi toi. Ole kaka, sole. O le makua vave o ngai yun. Yo e. Ka ilo foi le vingo ia le awani ia su ia pa u foi ia o ka avale kuku u ia o i Amerika perkangi. Pe mawale vave o ngai yun tangantale su whaiante tumalan whale insinia. E pia ngā foi lele i kokongu i papatoi toi tuai. Ia e kasia la la u vai foi lele ia i o ngala fonga fia fia. E sa o e ka la li siro maku pamai. E o ai langa wha kofa ka kere ka ri kongu ia. Talo fan tua i le fionga i anteito. Ma loa li le ngā lui. Whawhakai kele amolo ngā lui ngā lofa. La ua whailo ngai pa o le ta vale amuripola. Ia tau tua i lalo le mele o le whalua i le au le pō ma le waweau. O se tala wha anoa noa o leo te whaitau atu i lunga i. Wha ma lo mua mua antula. Ia ante uto umo lo ngā lulu e tonu o le mata ngā luenga o le soifua ma lo ina ni sila. Eo e amata mai lava i le pūlenga o le whanama. E aluane e le au ali ima te mai tai fō mai, o le au tau si mai. Ia ma le tele o isi ma tāntā isi. O lo i ngā luenga o lo tau si ai o tāntu bai ngai tono o le nei antuno. Ioi, ia wai o le tele o le tene, e le iloa kāko. O la fo i e le au kiringi o, e le ngantala e le wha mai no le whare mai. So o se potu. O lo i e fo i mai i lātou. O le lātou ma tā whaioi. O le wha mai na leo mō meo o mea whainga luenga, le wha o ngai mene i o tautonga. Ioi, ia ele ngā koilea, o i lātou o le whasosoani au tu ia oi, e le kei mea wha moe ei oi, mara kei mea wha kia i mai ei oi. E le se ngā luenga whaingofie, ai, e to a tele fo le mamalo le tātou uturu, o lo ngā luenga tono le mta ngā luenga le soifo malo lo ina. O le tala wha no, lau te whaitau utu i lunga i olo wha pe mai ei. Ua fuafua nei le Health New Zealand. Ia po le soifua malo lo ina ni sila. E wha malo lo. Leo o antu i le afe lima se lau tanganta whainga wenga. Ia. O le tala wha no nona o leu te vai atua i lunga i. O le mafuanga. Ia ofisu ia inga. I le wha antulanga ina o tofinga. Ia ma matanta ise tonu o le matanga wenga. E o antu waila. I le vaenga leo ta ua o le National Public Health Service. Ea o ilantou e ngā lulu e le vaenga mō Maoli, atoai, ea ma le Pacifica Health. O longa wing, ea a fia antua i au nanga, o le fu i whaonga ina i tātou, tangata o le Pacifica. Ea e la vea antua i ma tātou, tangata Samoa. Whamai, ea o atu ea pe toi titi lava, afa, o le Data and Digital Unit. E ono whaamano lo mai le suinga faulepi o na tā ua mai. Ele te whatu ora ia po le Health New Zealand lea ua whai loa mai i le so. Ia o nanga ia e pi ona tā ua mai. O i lanto ia ngā lurue i le vaenga le tā ua le National Public Health Service o lona winga. O i lanto le ngā lurue i tūmalo te tasi. Ia ele nganta i lea Specialist Māori and Pacifica Health Teams. O lona winga. O le lanto i fu ia tātou i tua fu i le. Koe o kasi ai o i no fuanga. Ia e tau tua i nai. Ia tangata mama i uma. O lona winga o le an le toi whaapito. E pe i ona yeini sio au nanga ale te whatu ora le temilini. Ia. E ke le fu i lo ngā whainga. E mua mua. O lona whaina mua mua.
O le toi maua i o ngā ruenga i lantou ia o lo ngā lue le temile nei, e tausia ai o lantou ainga. Ia a whai o lena i mani mō kesi mani tūlanga whaapea mani ai tālafu. O where mea o le a vawe anu toi mō se ngā ruenga, o le a o maile kirisimasi. E leo manino le temile nei, po lea le aso, e whaapea lea o na amatali ai i le whaamano longa leo tangata whai ngā ruenga, ale mata ngā ruenga o le soifua maloloina. Ia, o le nei fuafuanga, ia ua whaapea fo i leo na toia a fiai i lantou e whai ngā ruenga, i mata ngā ruenga le malo, ia i le nei tau sanga la vaia, i le lo i le lau mua i Wellingtoni, e o antu le fitu afe monu tupu tangata, whai ngā ruenga le malo, ua le vana mai o na wha manolo. I le ni te i lawa e pia mai i le ni vaengo le awol sili. O le ai se kia mako, ia au antu la na wha manolo ngai antewe, ia o na maniela i le o lo noto ma lau fide ngano, ia o le kūlanga ngā le wa i tātou. Ua whaisi tele, ua whaisi tele, o le mea kau, o le overspend. Ioi, a kau le overspend. O le tupe lele i maua, o le kokongo o le sipa ke ti lele i umamani. Ia awa umana whaonga. Ia wai, e ia tūlanga whaape mwhai, ona whaatino tono matanga aluenga ia le malo. Tesi, male valu, biliona, tāla, le te leo le tupe. Tole, ka whi. Ia o lena forecast, e whaape lea ona o atu i le whainu mera lea, i le masino iuni. Ia le whai unga o le tausanga wha le tupe, i le nei tausanga lua whelo wha. O lona winga la, i to tonu o nei vai aso aile i aulia ia le kirisimasi o le nei tausanga. O le awha pēlea o na wha ailoa mai ai, ia le numera o ni wha antala noanga. E ono o antu le tausanga fo, ia ua wha antino, ia le tūlanga leo le wha manolo. O le o antu le awhe lima selam. O awa no whai ngā luenga i tonu, o le mata ngā luenga o le soifua maloloina, so le kālo whai. Alona winga, ia, a whai o nei te i tonu ina. Ia uma te tauna e fisili siti, e le leia le fisili, e mana mala mai. E loa fu i le leo le tea a fia i la lo vaenga i e tolu le nau ta ua le teimi o sona. I la lo le National Public Health Service, Specialist Māori and Pacifica Health Teams. O lono winga, o outou, lea o le a o tu iai, ia le wha manolonga, lea a le o le amatanga o le tausanga fu, ia, o se aso lava e le o toi, mamau. O lono winga la, wa tauna e alue, fa mele wha upunga, wha Peritania, you have to put your affairs in order. O lono winga, e te tau, o na e tango, e wha atu langa le wha ngā so longa, o au fuanga, e le ngata i le whai ungol nei tausanga. Ai whapea fo i le ngātu i le nā tausanga fōpe antānta o lia. Lua awhi loa lima, i le alo whamalanga leo le tua. O le malanga whaianga e timu ia. O le tangata e wawe tāpina nei mō nā nei matai au. I e o tu iai. O le ngāla vai ki seki mali e lewa. Whamai, e o antu i le valu se fulu mon tupu afe. Tangata whai ngā luenga. O lo o whaapelea, ona tautuaina ia New Zealand atoa i to tonu o le matanga arwenga o le soifua maloloina. E le stama i whainu mera. Ha valu se fulumon tupu afi. Ia a whaiki o la kako. Ia longa wingala. Wātiria. Ia ona whaale tonu ai. Ia ma whinangalo i lato o le tautuaina. Ia lo o topa ia. Ia ma lo o tō mamanu. E ala lea. I le au au nanga tau soifua maloloina. Pamalo antu ia te vanga so o matini. Eoi, o le fianga iei fo. Ia maka luenga whakamuta o le de ia wauti. Paua leo le kāmuka. E le whaonganga se fua vai. Eoi, e moko ai karakanga e whaongari fua vai. Kuso langa va ai mamao maranga va ai la kalaka. Ia o masangi ia fo i le pula le ama le po. O le mela ngā le ie langa va ai. Junior moli, ia whaamano antu le rivaengo le a wauti. Polonga sa lima. Antala vantu nai Hamilton el dia o malo la vale on sai malo le fa mal. Losi, ia fa mali uri o kono piki me kamaki nga ko ki a ka le rongo. Ai bona vanga kanango. Na sankarango i vele la kar ko. Tasilimo i votu. Amo.
Kuanandure arami, savalege mena veve. Noise. Yang wala tumonto fiti le ding vai ngola woli no to e lua mi dute o da tala o le chula e tolu e sa ni foi e le vai ngo telefo we abudan tu tala e vai fru la ngana per tan yima tala e ta longa le ding vai ngola woli la zululu
o a mai o ingo fala o le la ka ko. In this update, some positive news for mortgage holders. The Reserve Bank has cut the official cash rate another 50 basis points to 4.25%. ANZ, ASB, BNZ, Kiwi Bank and the Cooperative Bank have all lowered their rates. The Herald's Liam Dan says the central bank is pointing to a few more cuts over the next 6 months. It lands around 3.5, somewhere around there in the middle of the year. Prime Minister Chris Luxon says the third OCR cut this year is more good news for households and businesses. Many Kiwis are already seeing relief with mortgage rates falling, allowing their budgets to stretch a little bit further and giving families an extra dose of confidence heading into Christmas. It could be a bleak Christmas for Health NZ staff with jobs on the line. The Public Service Association has consulted on cuts and says there's a proposal to chop a net 1,478 roles. That's about 700 currently vacant. Health NZ claims it's spending beyond its means and has confirmed decisions will be made in the new year. PSA National Health Sector Lead Ashok Shankar says the proposals are shameful. This is on top of a very stretched public health service where huge numbers of vacancies are being carried anyway. About 160 staff will be affected by the liquidation of solar power company Solar Zero. It has around 15,000 customers who don't pay up front but sign an ongoing multi-decade lease. Chief Executive Matt Ward told Business Desk their shareholders stopping investing in the business. Herald Technology editor Chris Keel says customers have been told their contracts remain the same and a third-party company will take over servicing. We've already seen on Facebook there's a lot of angry and confused Solar Zero customers, even though the liquidator with the limited information they have at the moment is trying to reassure them. That is news. In sport, Wellington all-rounder Nathan Smith is set to debut as the 288th New Zealand Test cricketer against England in the opening match of the three-game series tomorrow in Christchurch. He'll supplement the pace attack and is likely to bat at number 8. And Captain Tom Latham says the current domestic player of the year has earned his spot. Someone that can move the ball both ways in the air and can hit the wicket reasonably hard. I think he sort of balances our bowling attack quite nicely, and he can bat a little bit of a bowling all-rounder, which certainly helps the balance of our side. And Kane Williamson returns from his groin injury to replace Will Young at number 3. Manchester City manager Pep Guardiola insists there's no hiding from the slump the powerhouse football side find themselves in. They're winless across all competitions over 6. Make it the last 6 games. Don't want to make it 8. And that is sport. I'm Raylene Ramsey.
Whātalo whātu o lau tala nei o le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e matele ina awa o le nei aso e ani mai savili mai le tu sau te sisifo o le atu nuu. Vevela wha mawina mo le so e lo sfulua tikeri ma le malu lua sfuluono tikeri. O le angoto ifo le lai le lo sfulua menu te ai le tu lai valu ina awhiawhia na nei. Mo le aso atai ao e le wingo le tau mai angi mai savili mai tu sau te sisifo e angi malianga i atu i le awa uli ma le awhiawhi. Vevela o le ai la atu nui le aso atai ao e lo sfulua tikeri ma le malu lua sfuluono tikeri. O le aosa ele la i le 5 minute le tulai ono ma le angoto ifo i le 23 minute te ai le tulai valu i le afiafi. Malo tala na le tau mo le so ma le aso atai ao. Tasi 5 amo Radio Samoa. Lo nu ue Samoa e wai la le le i le vasa. La le le oe inu o le vasa. Tua
Sili Loloto. Se u whonga mali o wino le rivaenga o lea o liu fi lau malu pea fe o naua umana tā lau manu. Ia ele se manu vo ilele. Whaia kuai fo I upo le pese le votoa uma tunei. Tala votoa mai tio a mai au tau. Ea mai lea o ngala de yaso na mai lau suenga. Wea sumula muli leo suenga o le NCEA. E pe o ni level 1, 2 and 3. Ia talo sio le dau wei umala manuia. Ia lau tau mawhai. A misi level le whanau. Ile sa vasenga se fulu male tolu. Ya, tamai tia Michelle Fana witi e mai la onga le yaso va ile fuspa e fa mau tono le ta vali a ile to umistemi. Ya, tonu want to jo ainga sui o fua onga faiso me ai. Faiso koma ma e sa de baile tanto polo kala me ba sani wa fai waina ole tuli matanga. Tu bena mai ia le faltu ya Natasha va ilua. Ole sa sia ya wala vole to ma futanga mai le afo le tolu ile a holiday. A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O mana o mie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po e pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane I le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le company o le City Car fua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe a manaumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycars.nz. Whaonga le tautua le Pacific Easy le masina toa November. Ma mawailoa wanoe te manumalo ai whailonga tupe e fast food tana o saunia mo ana paanga. E luas fulu whailonga mo Samoa, luas fulu foi whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tua lo whaua pēr tātou whapitoa nao le 5 tala pēr whaonga ina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O lo awano foi le tātou direct transfer. E ti posi mai ai lau tupe le tātou account ma whamali ina fasili I lunga o le telefoni. Ma tino ile la faina o lau tupe ai ngā whapetoa. Mo le tutongi no pili o le vai, mo li maisi au nanga I Samoa, o lo mawhai na whatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whatau I mangele, pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer, e whasawa I lo teimi, ai mo se wa taunga tāwhoi le pensini. Pacific Easy, o lau paanga mo tupe whamo moli I Samoa. Hey! O le ua se fulu tolu minuto te eniling tulai tolu tātou asisia tula sunga ia Prince Malaunanga a le Casa Beach and Appliances I le nivaenga le ua a holi. Tala for Prince o amayoe? Ta lofa lava uso, ma lo soifua Samoa. Manvia whaftai uso, o amayoe? Well, I am looking outside as we speak, Prince. It's a bit cloudy, a bit windy, but hey, I am so thankful that we've got you today to give us some type of excitement as we head towards the weekend, the last weekend of November. Of course, brother. No, thank you so much, Fafetai, Telelava for always, having me on the show and, so we can present some specials and help our Samoan customers, and we are very thankful. They always come and, shower their love on us. They really appreciate their business, their support always, So I've got some good, very, very good specials again. That's our always the hot special. It's the first special. It's a phone combo deal we have for this week. So it's the latest Apple iPhone 16. So this is for the customers
who love iPhone. So we have got iPhone, the latest iPhone 16 or the Samsung S24. That's also latest phone from Samsung, and it's a combo deal with the Bluetooth karaoke speaker, and this speaker comes with 2 wireless mics. So very good Bluetooth speaker with the lights, and you can buy your favorite phone, iPhone or Samsung 16 or 24, and the payment is only $19 per week. Sifulu Iwatala Wayaso, and don't forget we can also always program you the Samoan Bible to Sipaiya on any of these phones, and when you mention Radio Samoa, you will also get the free Mealofa Bluetooth wireless earpods. That's right. Prince o le dau whaafonga tila tātou. Tudong whaapto mua o le reia solulu o le iPhone 16. Whili mai ei oe iPhone 16 bo le Samsung S24. E lua tu le Bluetooth karaoke speaker ia mau mics nei lua tulu pese malto ina ia po le lo matua ia po le vang voilele. Na o le se fulu iwa tala i le veiaso, se fulu iwa tala i le veiaso e mawai ia lau telefoni fōua nā le iPhone 16 ia po le Samsung S24. E veon tu i tonu ia le tuspa ia i le ngangana Samoa. Whailo i nei whaafonga le Radio Samoa le rifa abatoa e a vatu fuai ia lau free Bluetooth wireless earpod. Kama fwoi lele tu wai o talinga ia o ngā whiwala ko wai ngai e kalangoa fwoi lele maawa ki a oi ala ke musika mai a oi i le Radio Samoa. Second special, Prince. Second special is a living room special. So for the customers who are looking to upgrade their furniture for the living room, so we have got some really good variety, good range of the lounge suite, and the special we have got for this week for Radio Samoa, it's a fabric lounge suite. So it's a Nofua Tolu, Nofua Lua, Nofua Tasi, and this comes with the Ottoman 6-seater lounge suite with the Ottoman, and we can customize the colors and the size according to your living room. And the special price for this week is Lua Limatala Vayaso, $25 per week. And when you mention Radio Samoa, you will also get the free surprise gift with this purchase. That's right. O le whaaptoa lona lua e peo le whaafongatiki, le wai ele tātou whaaptoa mole potu malolo. O lo iai na le siti no fō leo li tu ainga le fabric lounge suite. E le no fō tolu, no fō lua, male, no fō tasi. O le no winga, to tolu tanganta, to lua tanganta, ia ma le kenkeng ka mopo e nofo, i le no fō single le da. Ia maua antu ai, ia ma lau ai, antu ai, male, la male seti no fō na e ono no fō, male lau ai o le tu ainga le Ottoman. Na o le lua se fulu lima tala, il vea so te maua ia tāntu o loa ia pe o le tā. Ua, tau i ne whaafonga le Radio Samoa, e ke ia le whaapo o e Prince i Sound Mea Lofo le kirisi masi. Third special, Prince. Yeah, tolu whapitoa, it's a TV special, so that's for the Samsung Lima Nissi 4K Ultra High Definition Atamai Smart TV. So it's a full smart TV, and it has the Bluetooth, Wi-Fi, Freeview, YouTube, Netflix. You can browse the internet. You can watch Facebook on and live programs from Samoa during this festive season on the big screen TV. So if you are looking to upgrade your TV, we have this week only we have got a Samsung 55-inch smart TV, and you are also getting a free home theater, Sony home theater cinema sound bars with this TV 55-inch, and the weekly payment is only $17 per week. $17 per week. Sufi Kukala Vayaso, and you get the Mealofa for the sound bar, and it's a Samsung 55-inch smart TV. Man, that's awesome. Prince o le whaaptoa na tolu o le wei ei ia le tātou whaaptoa mo le TV. O le TV o le tuainga o le Samsung lima inisi lona lau tele 4K UHD Smart TV lo na winga e mantua makauki ia le quality o ata o le TV lea e pe o le tā. Ua e o la le interneti ia mai la wifi tono lo mauta po lo lawa e mawhaiora e mai mo mai ei. I lunga o le tātou polakalami le YouTube, ma le Facebook, le Radio Samoa, Netflix, ia ma le tele o isi vaenga e whaonga i le interneti.
na o le sefulufitu tala i le veiaso lona tongi sefulufitu tala i le veiaso e mawai lau TV na o le tuaiga o le Samsung. Maua lau City, o le City leo le Sony Home Theater Cinema Soundbars, ia po o si pika i e pe umai le malo monta po lo lawa o se fale tifanga pe a whaatau. Ia pe te whaongaina le tātou whaamtola. Last but not the least, Prince? Yes, Suso. So the Whapitua is the bedroom suite for the customers who are looking to buy a brand new bedroom suite or the bed. They can come and see us at Casa. So we have got a Sweden pine bedroom suite, so which have the queen size bed frame. It also comes in the king size, super king size. So Sweden pine bedroom suite, which has the queen bed, tall boy, dressing table with the mirror, 2 bedsides, and the color is gray and also comes in different other colors. So the price is only $21 per week. $21 per week, you are getting a whole brand new full bedroom set with the bedside, tall boy, dressing table with mirror, and the bed frame. And when you mention Radio Samoa, you will also get the Mea Alofa, the 32-inch smart TV, and this is only for the first 5 customers who come and mention Radio Samoa and buy this bedroom suite from Casa. That's amazing. Prince, where can the people, how can they get a hold of you and where can they find you guys? Of course, brother. So in Otahuhu, the address of the store is Fikufa, Great South Road, Otahuhu, near the KFC Kentucky in Otahu. In Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. And the opening timing, that's Monday to Friday, 9 to 5:30, and on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details, it's a toll-free number, Owaselau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800 222 548, and you can press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and you can also find us all our specials and the pictures and everything on the Facebook pages, Casa Beds and Appliances Otahu for the South Auckland customers, and Casa Beds and Appliances for Henderson, that's for the West Auckland customers. That's right. Well, Prince, it's always a pleasure having you on the program. In the meantime, you look after yourself. I'll wrap it up for you in time on. So, and we'll catch you again next week, which is Christmas or the festive season. Yes, sure, Russo. Thank you so much for your time, and thank you for having me on the show again. And whawhetai lava, tō whāsoifua Samoa, sekia Samoa. Le sunga ia Prince o le tūtumala mtangana le Casa Beds and Appliances e pere whawhangi. El whaapitoa lona wha. O le City lea mo le potu moe. O le Sweden Pine Bedroom Suites. E iai, ia mo le Queen Bed Frame. E anuatu e mo le pusa tū. Tall boy o le dresser le iai malona whaanta ia ma bedside na e lua e tu o ilau mo li whaitau tusi o oe ia malelo makua lanu efu be grey in colour e da o le lusful tasi ta lalo na tau ia po lona tongi i le vaiaso whailo iei na e whaafonga le Radio Samoa e pa ua koe ma le TV tolu se fululua inisi lona lau tele ia te oe eo noa ma se tongi mo i la tau e to lima mo mua e whangaina lea tautua ia ma lea foi au nanga. A whione da le whawhitu wha Great South Road I o Tahu au tawhane o le KFC ia po o tātou I nai Henderson a whiwhione I nai le tolu whitu iwa Great North Road I Henderson. Morisi whaamtalanga wala au le ovalu se lau lua lima whavalu ovalu se lau lua lima whavalu ia awa lava nisi au whaafsili o ke ofofu ia uielo koe whisidi o le whakua umangianga umakuameanga a lua tolu mala awa mire uta wate anele tulai tolu tamaiti sauna bai mo le tōpolo kalame o le tuli matanga u se taimia le o toi mabao Radio Samoa Taslima iwa tolu Ama Ausara la wa koya
Au sarara wala la wako yao. Masa esa e masese. DJ Lilo. Masa esa e masese. Masese, masese, masese. Masa esa e masese. Yangona, yangona, yangona. Yanga ona ayangona. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaca o tabaco. Au sarara warara wako yao. Rama wako yao. Rama wako yao. Sarara warara. Rama wako yao. Iu masese waraku. Kata ena akatena. Kata ena akatena.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Leufia sinana tuli matangau Paapea lawa ita ole whanau Ole atu yo umatua Tuli ita ile aonga Matua awa ete whaau Ona pau ole fuasa e luluti Matale upenga Aveia pisa molenu Sa asia eta faasao Sa asia eta faasao Atini pao Neolata ua uto Se ilolongo pea le fua male pao Ai se io talano amole Sa asia ia mua Sa asia eta faasao Sa asia eta faasao Atini pao Neolata ua uto Se ilolongo pea le fua male pao Ai se io talano amole so Sa asia ia mua Fatalo fatu I le nei fo ia wauli lau whaafunga anga Samoa ia mai se fo I o lau mawhita mai I le nei taimi o le aso whaamalo lava le fo lau manuia ia mahalo fo I le ono sai ia I whiau matiu te mangaluenga o le nei fo I aso ia whaatalo whaloa I atu fo I nai tama manai teine a onga nai alo manai whanau la iti ia o loo a o onga ma whaatatau ia ai le mātou polo kalame nei whaamalo lava le whaamalo losi a teutou toi titi lava foi uma foi le nei tausanga onga ia ona e fuli foi lea e whai lau malo longa whaamalo lava lale onu sai a teutou uma lava ia ai mana tua foi teine matama o le tātou polo kalame e le tatau ona halulua e tatau lava ia ona a mata tātou i sa tātou tatalo e whaafetai e foi le tātou wo whaapelipele o Yesu ile nei foi awa uli a wana le haile alo fo Yesu ia whaape nei foi ia o whaanoa noa tātou pele au lia mai e nisi foi o tātou le nei aso ia ai tātou tatalo Mau tātou whaafetai, ia Yesu la tātou wofa pilpili, ona olona lofa ia I tātou, ia le leila teine matama, ia whaaloalo fo ila oe file mule taimile nei, ia o lea fo ila ole whai a onga, ia la tātou tatalo matatu le tātou polo kalame, ia le tātou ifo matatalo. Vi ia oela mātou atua ele nei fo I awa uli. Mātou te fia lava, mau mātou whaafetaia loa lofa ma loanga lelei. Ia I mātou ma lava. Wa e toe au mai fo I le ola fo. Mo I mātou ai le ngata ele nā o le malosi whaafo wina mai ate oe. Whaafetai tele lava Yesu la mātou wo whaapele pele. Ona o lau tau singa ia I mātou. O lo o e pui lava ma e lave ai lo mātou wola. E ui lava foi ina iai ia fita e iai foi whaalave tutupu whaafua sei. Ia ai mātou te whaafetai lava. Ona o lo o iai lava o lo o soifua lawa fio. E mawhai ona e fesoaswani ia I mātou ta I tuatasi. Mātou whaafetai le nei foi aso. Ona ole soifua, ona I o mātou tamā, matina mātutua, whapena fo I o mātou mātua, mana I o mātou ainga uma lava. Le atua, whaafetai tele lava, loa lofa ia I mātou uma. Mātou whaafetai le nei aso, nisi fo I ua whaopopoina aso, ma whaamanatu o lātou aso whanau, whaopopo nisi o tau sanga I lo lātou soifua ma le ola. Ia vi ia lava oelo mātou atua. Mātou talu
le tonu le nei tu la e te le mahano anu ai o mātou se le atua lo mātou tama whaamangalo mai i mātou lava e tofu lava i mātou mau mātou se ma leanga i luma o lausi la whanga pa ia ai o mātou tatalo lava whaamole mole se e alofangia i mātou whaamangalo i mātou Mātou tatalo fo i le atua, mana tua ai nisi o teine matama o lo o maua i le tino mai, fa amalo o lo la wafio ia i lātou. E o fo i o mātou tama, matina mātou tua, o lo o le lava le mālosi le nei aso, le atua, ia e wha amalo loto e wha fo i sia fo i lo lātou mālosi, wha apena ia i mātou le atua lo mātou tama. Ia i fo i le pesi o wha ama i le nei vai taimi, ia le atua, mātou te wala au lava i lo mana wha amalo lo, e te wha amalo lo, ia i mātou lava, mātou te talo le nalo mātou atua. E alatu, i le suafa pelo Yesu Keriso, lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Amene. Ia le leita baiti, ma nei e lo whaalongo longo aku oka, le whai mai le kali ka kalua le au vaenga i o George, ia ma isa ako wa ai oka o kale maa nei ia ma le teine o Emi, ese le o tamaiti io e manatua teine matama o la tātou polo kalame e whaapena, tātou te tatalo, ina ia whaata i ta i ai manga kua, o le taimi ale nei, matai, o na wha o oe, whaata i tai oe ia vaenga lava nei. Awa e te matua lava, wa e tupu ma wa e maua unga luenga, wa a whea oe matangata matua. A le wa masani lava oe i le vaenga le nei, o le manatua o le atua i taimi lava o le aso. E le ngā le kasi fo le kaimi i oe. Pe o le taimile nei o le tātou te talanoa le tātou polo kalame. E le whaapela ngā le paunge o le kaimi ke manatua i le atua pēo na whai atu le tātou te talo. Teine matama o le winga le nā o le tau mawhai ina ia whaamasani tātou e hatia e tātou, whausia e tātou, ia mautu le whaavai o tātou i tū maanga whaakerisiano. Awa o ina, ia e mautu ai lava le ola o le teine ma le tamasa mo pēo inga makua. Ia le lei. Awa ia iso tātou whape e se me fai so o el kakalo ai le a makalo por kalame io teine matama o le mafua angale na e lai ona fai le tatalo tātou le anga e whaata ua e fai a onga ia mal tātou polo kalame le haoa o ina o outou i tū mahanga whakerisiano e le ngaka lo poko e usu au pese e poko e kusi le aka o seo tinama seo tama fai au fuai upu fai au fuai numera e whao popo ia sili ai ona i loe oe, ia ona e ola, ianga, ia matu ma mionga whakerisiano, ia o le ta whawha atoa le nā, po le ta amilosanga atoa lava le nā, ia o le o langa o oina, o tātou teine matama sa mo, ava pela le whkai maua marikak por karame, ia o tue whaatalo, whaatwhai ia, koe usu mai fo ila oai. Ia so onga, usu mai tātou pesele a matai whaatalofa whaatasi mai tātou, isa tātou wolef kaka moengi. Ia le le tolu wha. Talofa lava, 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 po o wha a pefe mai o tau, o lo o malolo ina lelei, wha a whitai. Vai le manga ia whaatahalo whaatuai na i o wo lava na ia wo ia o tau teine matama la iti a o ngā mata a o ngā tūlanga lua e iai fo ia tātou wo ia e ia o ngā mawalulunga o kolisi ia ma o ngā mawalulunga whaapena o lea fo ia whaalongolongo mai ia ma fia mai le tātou polo kalamele nei tūtulu matanga whaatahalo whaatuai Whaia o ngā iate o tau lava. Teine matama mātuala le whaalongolongo mai. Whaamaloa te fo i whaia o ngā iate o tau i le tau ono sai a tātou su enga i le nei vai taimi. Ia, io e whainga tā, ia ai manatua. E le ai lava se mea e maua malwhile mu. Ia, e ka
kau lava onga e ongo sai. Fai au mea onga ia a o le kaimere suenga ma kua I halu iei malmarosi. Ea, au wale wha vai vai. Ia wa o le foi walata mai, ia le whai ungo le tau sanga, whai ei foi au tau whaailonga, ia ma whaailonga ina e foi lo tau tau ma whai, I le whai ungo le nei foi tau sanga, au wala le wha vai vai, ma kou la onga amaka, oka, Tele o mātou tā penanga, oka, ese le manga ngaia, yo e wata pena o pēsenga, whai tau loto, ia e o lava fo I le tusipa ia, o la fo I wa whai ia whatinonga o tala le tusipa ia, a wā o le vai taimi leo ua nga ia tu ia tātou, ele ngata le taimi e whaailonga ina ai le whaai unga, ia po le taunu unga o a onga le ne tausanga. A o le kaimi au le lei fo ile ngai piko siringa fia fo ia tātou le laiti. Ia. O le taimi ne nei o le tausanga o aia mana tua o le ale vainga po le a fo ile vainga tā ua, I tutonu fo ile tala whaasolo pito, ia I tātou uma lava fo I taltonu il taltonunga whaakerisiano. O le ale vainga le kau ke whailonga inga le fo a makanga ko pepese aku ai le ngei kaimi whai tau tala whaatino o le ale le taimi le tau te sauni atu I ai tamaiti. Ma ngai o ai Yesu, e a Yesu o le men tupu I a Yesu na taimi. Le lei tele whai mai o le aso whanau o Yesu oka le popoko ka mai ki ngei o le taimi le tātou te whaamanatu ina ai ia le aso lea na soifua mai a Yesu I le lalolangi e pei ona tā ua tono tuspa ia wa mana tua I foi lai whai a onga leo koi kiki foi a misi aku tātou uma lava lea e whaamanatu tātou aso whanau I le aso ia whapena fo ia te outou nei mātua, tua a mātutua. Ia manu ia tele lava, le whaelonga ina o tau asa soifua, manu ia la so whaangau fo I o ngai mākou kamala iki makenge la iki. Ia ile nei fo ia so tali tonu fo I whaia onga. O le nā fo I wata pena le leia ta mama tina, ia o nisi o tātou, o le nganga lua kulava siu tina malau keke I o le whalea onga, ia po ta mā, ia po o atu fo ina I o tina matua ma ta mā matua. Wow, isi o tātou, o laina nofo whaatasi ma o tātou grandparents ia po o mātua o tātou mātua. E le mawhai foi la, ia ona misi o tātou grandparents leo aki o la onga, usu whakasil pese, feula le moli nga o lau keke, awa foi la ngona le fia. Ale taine matama, ia le lei, o le tūlanga foi lau tātou, awale ngalo, whai le whaafetai o winga na, o le upule na, o le naia fi ai, o winga whaaloalo, ia ma le a mio pulea, o le ava le nai tangata, pe a eiloa o na whaafoi atu, le anga le lei mai o tangata ia te oe, I whai ngō fia le upu, o le whaafetai. Ia, yangi si mea, ai o fo ia lo va ai lo fo ia wo aku ngai ko ainga. Ona e halu lea, fia, ai ngalo ona e faile upu te tau, ona e fai ia tama, fai ia tina, ia ma fa pena na yo tau ainga, uma lava. Le lei, o le taimi la le nei ma le nei vai tau tamai, tau te ilo tau. O ka se pesi o le wha mai. E le wha mai lea ua matua I pesi le taimi le ni wa tele tātou, ai mai sala tātou la iti. Io le vaenga lea mai anga le tasi tausanga, lua tausanga, alu wakua iai se o le 5 tausanga. Io wha mai le tamaiti o le kale. Le tā ua tangata mātutua o le tā le vivini. Teine matama, whaalungu le lei mai lava. Tau sisi lo saunga le mu. Ai whaalungu ko lai kale mai leisi ka mai kiki o kafkafa. Ia so oi leisi pito. Ia au oi fo ile tale. Whaau ngalo a au po lo 5 e ufi le lei e lo fofonga. Ia po le ngutu foi. Peha oi na tale. Ai o le whautuanga le nā mō tātou. E tātou la ia te oe, ona e whaai te le lei. Siaki po whai ko kingi. Awa ange I ai se vaenga. E mau ai o le kale. Ia pe tafe le isu. Ia pe oso foilo fiva va ai o le kele ia. O aunga lava nā. Ia o le whaamai le pesi le taimi le nei tamaiti. Io e maua ia tamaiti la aiti. E ho fo ia mātou mātutua.
ia a fai foi lau whaafonga mai mātua, ia o le nā foi lau whaamanatu atu tuli matanga mo tātou. Le nei vai taimi ua pepesi lava le whaamai le nā, to a tele nei whanau mana i alo la iti. Ia o le nā foi ua o atu i le whale mai, ona o le tu ngā o le whaamai le o le whaamai o le kale vivingi. Teine matama, whaalongo mausi usi tai, a whai atu tina, whaile ofu mawhangwhanga i le tai au walanga o lea lawai malulu, whaile ofu, whaile se e vai, whai male kōkingi, ai aua le whaali i pēr whaatuta mama tina, ia wanga alo walu wakwa i whafu, ia, kaia mai o le malulu e sawa kawhile isu, ia pēr luaku i oile a onga mo osolo fiva, vili mai fo i whai a onga, whaala vi lave le taimino ngā luenga tama, ia po tina, ali ita maiti ia o le tau alale na o le tau sisi le leo tātou ia soifua malolo ina mapui lava oi atu oi ai whaalonkulo wa kafe kele lo wisu mai fiva whai ata mamtina tina e pea ka o le whale mai au kia lea onga langa u kia lo aku ngei pipisi akulo kale o ia whai a onga ia kale ngei whai a onga ia kafe ngei maiso na isi a wo ali ita maiti au tūlanga fo ila na mo tātou mātua o lo whaafonga mai whaatau o leisi tū tanga i le lei tu i pui o na ialo mana i whana witi ia po o ato atoa ia po o le lei fo i o na whai o lātou tui ina ia pui a lava lātou mai le nei fo i taimi i le pesi malo si mai o le nei wha mai ia wa o le fo i o tātou wanga atu i taimi o aso fia taimi atu whaatasinga a inga ia e tātou lava o na mautu ma ia mautinoa o lai o lo o pui a le leile saunga le mua tātou uma lava. A o a unga na, ia e mawhai lava fo i o na tangtanga i toa tātou mātua i nei tamaiti, ia a mai ave i le fō mai, whaamole ave ia wa ai le fō mai, a wau iso kākou, a whiwa mai ngei, ia wakale mai wha mai, a mai ele pen kolo ngale, alonga uso makua ngale a mai wha aing, ta mamati nā, i o elea oa ia atu lava le tātou polo kalame, ai o whaamanatu mō tātou, e tā ua lava le ave, e wa ai le fō mai, e wai le lope e se fo ile nātu ai ngā whiwa, e se fo ile a wala le nā wakale aisi o walo, ia ai e tatau lava ia e tātou ona whaamalosi ia matau mawhai pēr wala au le fō mai ia a wā lava fo ile so soani mō na ialo manai whanau le ngata le nā a whai mai la le fō mai no fo le tama ia so e lua i le whale whaamole tā ofi le leilo walo i le whale se ia vanga nā lava, ua koe au mai le pepa fo ilea mai le fō mai e tau mai ai, ia o lea ua kilia le leilo walo, ua tatau ona toe fo ilea onga, ia onga ave lo le ilea onga, a ua alu atu e le ima losi, ia e koe fo i mai le fale, ua kilonga mai, a le ngatele nā, ua mamai ane i fo i mai isi ta mai tu lea onga, ia manai whai a onga o la fo i o mai la tau ia, e whaatau nuu le ngā luenga, ai pei o nai whautuanga le nā mō tātou, manatu polo kalame e tāua lava o na whaamanatu mō tātou ina ia malu pui a tātou ai mai se lava i whana witi o le pepese le tale vivini le taimi le nei o lea olo o tele lava mama mafa i le tū pāo na i alo mana i whana witi o le tātou whaamanatu la le nā mō tātou i le nei foi i tū la o le awa uli ai a sau foi seisi mā lama i lea vai aso tātou to e tala noa foi ai mō le nei foi i tū la ia manu ia tele lava o tau uma lava teine matama i le ngai atu foi o nisi lau koe foi le fale ia au isi lai tono le taavale te mamtina au isi foi ia lai whalongolongo mai le fale a onga ia teine matama tau tua nā saunga le mu o si tai i ata mamatina whaalongo le lei whaalongo mau si tai e manuia hai lo wolanga manuia tele lava ia le nei foi awa uli o lo tutoe ia alofa te latu whai a onga mo o tau uma lava tātou wheilo hai fo i seisia so mua tō whāsai fuata maiti. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Wa mawhai o na awina atu le polo kalame a le awa uli mafufunga mua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu. Lua fitu, lua iwa fitu. E risitala aila o walo.
O le tulanga ka whaatai le whaanaputonga o le Sasia e Michelle Faltui ana Tasha Vailua mo le tātou whaapoponga na o le Polokalame o le tuli mātāngau. Tomaiti toi maua le whaapoponga e le vai sfope an tātou o lia le ilona lofa e malona nga le leila solua e o le vai sofole solo tolu o le masida o te sema. Ja, maar we doen ook aan namelijk toe mooi samen le dia solulu le solus fulfitu ne al masino november lua afe lua fava te telemole tanto ma futanga mai le se fulu lua ila woliana le la si o le fo le rivainga o le fiafi e o le usa on bai le sa se lua le fionga ya le antau pe sta severe e se Juli Isaac Paunga tote mafuta se ia le se temi o le poan nei. Ja, io volo tanto va, mangalo so manto leo lo titi faitama. Alo falentua ma te antu lo to so fu lo manto vola. Ila so fu wa ta auto e filo yai. E lunga o pe au manga no e maru e tele la singa ma fainga mano longa. O le dinhe fia. Va vi o le masini tala na tupi. Ai ava pe o le tupi. A wai ki alu fu e fa mai mau ia pepa mali siki le ATM. Alo vantu vai ka ko fuala. Le peli sulla mai volino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo le pasina se Yesu solo ya samo no atulu se ifai mafia fianga ye mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata la tulele a oma Ele ma fai